Međutim, tu su i drugi neki faktori uticali da je zapravo sve pretvoreno u puč, u pravom smislu reči u puč, sa čak nekim karakteristikama revolucije. 10 godina naša zemlja je u dubokoj ekonomskoj krizi i socijalnoj bedi, koje su se produbljivale. Zatim, branjeni su srpski nacionalni interesi, nažalost neuspešno. Levičarska vlast je branila Republiku Srpsku Krajinu, branio je celi srpski narod, ali je levičarska vlast tada bila aktuelna vlast u našoj zemlji i ona je predala Srpsku Krajinu bez borbe u odlučnom momentu. General Mile Mrkšić je iz Beograda poslao da preda Srpsku Krajinu. Zatim, levičarska vlast je predala Republiku Srpsku i to u fazama. Prvo je nametnula blokade Republici Srpskoj, pa dogovorila sa Amerikancima da se uzme 1/3 teritorije. To je bilo u septembru, nakon bombardovanja od strane snaga NATO pakta cele teritorije Republike Srpske, u septembru 1995. I Dejtonskim sporazumom je predat i ostatak Republike Srpske, omogućena je njena kasnija okupacija. Ne baš voljom levičarskog režima iz Beograda, koliko kasnijim ponašanjem rukovodećih faktora u samoj Republici Srpskoj i njihovom priklanjanju okupatoru. Na kraju predati su Kosovo i Metohija. To je učinila levičarska vlast uz asistenciju Srpskog pokreta obnove posle 78-dnevnog bombardovanja. To nije moglo da ne ostavi strašnog traga u svesti ljudi. Što smo god branili, palo je. I ljudi su izgubili nadu. Zatim, ekonomske i socijalne reforme su se krajnje sporo provodile. Srpska radikalna stranka ove 2,5 godine učestvovala u vladi Srbije i oko godinu dana u saveznoj vladi. I mi nikad nećemo bežati od naše odgovornosti za ono što se može smatrati neuspehom tih vlada, pogotovo republičke vlade, gde smo imali snažnije učešće. Na saveznom nivou smo imali brojčano 1/4 uticaja i ne možemo biti mnogo odgovorni. Mi smo neke reforme potencirali posebno u socijalnoj sferi, ali to nije išlo dovoljno brzo, a onda i kad je normativnim delom završeno, u praksi nije došlo do realizacije zbog obstrukcije Julovsko-SPS-evskog direktorskog lobija. Tako se desilo, na primjer, sa zakonom o obveznicama na ime zaostalih dečjih dodataka. I faktor koji se svakako mora uzeti u obzir je miješanje zapadnih sila, posebno Amerikanaca, njihovih obaveštajnih službi, specijalnog rata koji je vođen, centrale koja je formirana u Budimpešti, na čijem je čelu William Montgomery, koja je iznutra podrivala sistem i vrbovala neke značajne faktore, od kojih su najznačajniji pojedini policijski generali na čelnim funkcijama u policiji. Sve ovo o čemu govorim ne bi bilo dovoljno da izazove puč, da nije bilo, opet se vraćam na ono prethodno, da nije bilo pokušaja da se negira izborna volja naroda povodom izbora predsjednika Republike. Sad kako se odvijao puč? Nakon što je priznata izborna volja po pitanju funkcije predsjednika Republike, formirani su razni revolucionarni komiteti, s oružjem u rukama su upadali u pojedine medije, u Narodnu banku Jugoslavije, moćna javna preduzeća, čak i društvena preduzeća, ustanove sistema, poslovne banke, čak i firme koje su već privatizovane, koje su već akcionarska društva gde je ostalo u vrlo malom procentu, zanemarljivom procentu nešto društvenog kapitala. I posle dan, dva, vlada Republike Srbije je ostala apsolutno bez ikakvih mogućnosti da deluje kao vlada. Nijednim instrumentom više nije raspolagala. Nije mogla svoju volju ni po kom pitanju da provede. Ovo što se sada dešava je pokušaj nove pučističke vlasti da legalizuje postojeće stanje. U tome mi, srpski radikali, nećemo da sarađujemo, ali u tome sarađuju i Socijalistička partija Srbije i Srpski pokret obnove i verovatno će te dve partije kroz Narodnu skupštinu Republike Srbije i formiranje ove provizorne, takozvane prelazne vlade, da im pomognu. Vi ste dali odgovor na nekoliko pitanja, ali htio sam prvo pitam gospodina Čanka da li je bolje u vlasti ili opoziciji.
onda možete i da se nadovežete, pošto je to trebalo da bude drugo pitanje. Znači, gospodin Šešelj tvrdi da je u pitanju puč ili revolucija, svejedno. Šta vi mislite o tome? Nije svejedno, znate, ne mogu ni ja da budem potpuno izričit. Uglavnom je puč sa nekim elementima revolucije. Znate, gospodin Šešelj je rekao jednu stvar koja je istina, a to je da je smena vlasti mora biti prirodna. Međutim, u prirodnoj smeni vlasti, znate, je obaveza da, kakva god da je vlast, lopovi moraju ići u zatvor. To ne sme zavisiti od toga kakva je vlast. To je, mislim, jedna od stvari oko kojih nema pogađanja, znate. A istovremeno, ovo nepriznavanje narodne volje koje ste napomenuli i jeste ono zaista što je bilo okidač, ali pre svega socijalnih tenzija. Narod živi loše. A narod li živi loše zato što ga je nacionalno-socijalistički režim Slobodana Miloševića vodio u propast ovih 13 godina i doveo tu gde je sad. Znate, neke stvari bih voleo da se objasnimo. Vi kažete treba priznati narodnu volju, a ja vas podsjećam da ste rekli da ste imali više glasova od Milutinovića ili ako i niste, da nije izašlo više od polovine birača 1997. godine. A ja sam u Skupštini Srbije, to se sigurno dobro sećate, tražio osnivanje anketnog odbora Skupštine Srbije koji bi ustanovio tačno stanje stvari, gde sam insistirao na tome, čak da ja budem predsjednik tog odbora, jer i vas i socijaliste mrzim podjednako, pa ću biti objektivan. Naravno, taj moj predlog je odbačen. A odbačen je zbog toga što ste se na osnovu toga da ne talasate oko pitanja izbora, upravo vi, doveli u situaciju da posle istrgujete republičku vladu. S druge strane, vi spominjete puč, a ja vas ponovo podsjećam da niko na svetu ne bi mogao boriti regularnu, pristojnu vlast u jednoj zemlji ukoliko iza toga ne stoji ozbiljan socijalni naboj kao što je bio ovaj koji smo videli 5. oktobra na ulicama pre svega Beograda. Jer znate, vi spominjate puč i revoluciju. U Vojvodini nigde nije bilo nikakvog puča i nikakve revolucije, nego je došlo do jedne mirne smene u kojoj nijedan prozor nije razbijen, niti je prosuta kap krvi. Upravo da budem precizan, jeste razbijen jedan prozor u Novom Sadu. To su stvari koje su činjenice. Ako ste toliko želeli da se suprotstavite takvim stvarima, zašto niste ranije tako nešto učinili, nego sada po ko zna koji put prelazite opet u nekakvu opoziciju, eto SPS-u i Srpskom pokretu obnove. A meni se pak čini, vi ste spomenuli da ste 1,5 dana participirali u saveznoj vladi i 2,5 godine u republičkoj vladi. Za te 2,5 godine, recimo, u republičkoj vladi, zar zaista nije bilo prostora da se pobunite zbog teškog socijalnog stanja u zemlji i da s prostim izlaskom iz vlade dovedete do parlamentarne krize i prevremenih izbora? Nego ste se tome opirali dok se ovo sve nije dogodilo. I dok se nije dogodilo, da sada, eto, opet moramo da gradimo iznova kompletan sistem koji je imao šanse pre 10 godina, a danas ga treba graditi ponovo. Vi spominjate svoju opozicionu ulogu, a ja ipak moram da vas podsjetim da vaša uloga nikad nije bila opoziciona, nego je bila paradržavna. Jer i vi i Srpski pokret obnove ste bili samo delovi jedne iste ideološke platforme koja je pravila privid da u Srbiji samo isključivo može postojati ta i takva grupacija stranaka i to i takvo mišljenje i da sve ostalo ne postoji. Vaše pitanje da li je bolje u vlasti ili opoziciji, znate, ovog trenutka u ovoj zemlji manje više prave vlasti nema. Jer ono što je bila nekada vlast u kojoj uživaju, u čijem je okrilju i gospodin Šešelj bio kao eksponent, to više ne postoji. Primjera radi, u Skupštini Vojvodine ili u Izvršnom veću Vojvodine ovog trenutka nema apsolutno nikakve vlasti, nego ima onoliko angažmana koliko ljudi koji su na sebe spremni da preuzmu odgovornost za ono što će se dešavati pruži. Vrlo je slična situacija sada i u Republici Srbiji, a u Saveznoj Republici Jugoslaviji sa svim tim nagomilanim problemima je još komplikovanije. Ja se izvinjavam, kada ste uzeli na upravu ovu zemlju, u njoj je bilo Kosovo, sad ga u toj zemlji nema. Kada ste uzeli ovu zemlju na upravu, bilo je 1000 stvari kojih više nema, uključujući nekoliko stotina hiljada ljudi koji su pobegli iz ove zemlje. Ne pred ne znam čim, nego pred lošom i pogrešnom politikom koju ste vi vodili.
Ja moram da podsjetim, znate šta je? Vi kažete smena vlasti prirodna. Pa ako je smena vlasti prirodna, onda čovjek mora razmišljati šta će da radi kada ode sa vlasti. A ne da napravi, recimo, stvari, evo imamo ovde čitavu hrpu takvih dokumenta, da recimo 6. oktobra 2000. posle završenih lokalnih izbora se u opštini Zemun evo napravi rešenje o tome da ta i ta firma iz Valjeva za izvođenje radova na izradi, transportu i ugradnji fasadne stolarije se plati preko 30 miliona dinara, što čini više od celog budžeta opštine Zemun. Pa objasnite vi meni jednu stvar, da ne pričam mi o ideologiji. Gde su pare, gospodin Šešelj? Gde su pare kad vi, pošto ste izgubili izbore u Zemunu, uzmete pa ceo budžet za iduću godinu straćite na stolariju? Ili se na isti takav način 2. oktobra da još 10 miliona dinara za dovršetak rekonstrukcije hrama rođenja Presvete Bogorodice. Treba pomagati hramove, ali ne s tuđim parama, znate, nego dajte svoje pare. Pa onda da se ovo je sjajno, da se ukoliko se sruši poslovno-tržni centar u dvorištu magistrata, gruntovna parcela broj taj i taj, isplati investitoru Dejanu Obradoviću naknada za uložena sredstva u iznosu od 75.853.000 dinara ili ti 2,5 miliona maraka, ako mu neko sruši nezakonito napravljen objekat. O čemu vi ovde pričate, gospodin Šešelj? Gde su pare? Ostavili ste 5.000 dinara u kasi opštine Zemun. Zato i niste dobili nijedan glas u Skupštini opštine Novi Sad. Zato nema nijednog radikala u Skupštini Vojvodine. Zato i nema nikoga od onih koji su se nakrali za sve ove godine. I to je ono o čemu se radilo u svojoj ovoj vlasti. A nije se radilo ni o kakvim ideologijama, ne znam kakvim interesima, Bog te pita čemu. Evo, to je prosto pitanje. Odgovorite ovim ljudima koji vas sada gledaju, gde su pare, gde je zemlja koju ste zaprimili da je ono unapredite da bi je predali potomstvu. Šta se desilo s tim? Slobodan Milošević je uništio sve što je dotakao. Svaka kuća koju je on nešto tvrdio da treba braniti je na kraju izgorela. Raselili ste, rasturili ste, napravili ste sve ovo. I znate, ne želim da se žestim, jer to zaista nije ono što nam treba u ovom trenutku. Ali je stvar vrlo jednostavna. Nije pitanje da svi moraju ostati bez glave čim izgube vlast. Šta više, ja sam presrećan što je Slobodan Milošević, Nikola Šajinović, Ojdanić i gospodin Milutinović i svi ostali optuženi za ratne zločine su još živi i zdravi i što su još tu. Da bismo mogli da o tome hladno razgovaramo. Ali mi nije jasno kako to recimo da vi niste optuženi za ratne zločine. To mi je onako prosto neubedljivo. Gospodine Čanak, postavili ste mnogo pitanja, pa damo i gospodin Šešelj. Upamtit će on, pa ponavljat ćemo u istrazi. Mislim, nije to pitanje. Mene jednostavno interesuje kako možete živite s tim da vas niko ne optužuje za ratne zločine. Evo ja recimo da se na vašem mjestu, ja bi to zaista teško podneo. Gospodine Šešelj, imaćete priliku da odgovorite naravno na sve ovo što je rekao, samo da gledalcima kažemo da mogu postavljaju pitanja i da se zahvalimo i gospodi iz Komtrida koji su omogućili internet vezu večeras, tako da da pitanja stižu i preko interneta na 3. kanal. Dakle, hvala Komtridu. Mogli biste i da mi donesete pitanja dok gospodin Šešelj, pretpostavljam, odgovara na ovo što je malo izrekao Čanak. Da prvo odgovorim po pitanju Zemuna. Sav novac kojim je raspolagala prethodna vlast sama je i stvorila. Budžetski novac nije dovoljan ni za plate. A plate su u Zemunu redovno isplaćivane, nikad nijednog zakašnjenja nije bilo, zato što je javno preduzeće dobro poslovalo. Kad smo osvojili vlast u Zemunu, zatekli smo 5 zaposlenih radnika u javnom preduzeću. U trenutku napuštanja vlasti bilo ih je 132. A resursi javnog preduzeća bili su isti, potpuno isti. Uzmimo da je 50% povećanih prihoda na osnovu radikalske sposobnosti. Ali baš za onih drugih 50% mora se osnovano pretpostaviti da je ranije išlo u nečije privatne džepove. Mi nismo imali nikakvog razloga da novoj vlasti ostavljamo novac koji smo sami stvorili. Jer mi kad smo preuzeli vlast u Zemunu, blagajna je bila prazna. Danas oni već imaju budžetskih nekih 900.000 dinara, koliko sam obavešten.
i treba da se snalaze. Mi smo se snalazili, stvarali novac i novac ulagali u komunalnu infrastrukturu. Ovi ugovori koji su potpisani su u skladu sa programom za ovu godinu. I zašto bismo mi ostavljali punu blagajnu novoj vlasti? Nek ona sama stvara. Ovde se postavlja ključno pitanje da li su ovi ugovori racionalno i savesno sklapani. Da li se poslovalo savešću jednog dobrog domaćina ili su se pare rasipale. Ja garantujem da su savesno sklapani, da nikada nijedan ugovor nije bio prenaduvan i da opštinske pare nisu zloupotrebljavane. E sad, možda nova vlast ima bolje ideje za ulaganje novca. Novac mora da se ulaže u komunalnu infrastrukturu. Mi smo zatekli više od 30 srednjih škola, više od 30 osnovnih, nekoliko srednjih, veći broj srednjih i sva dečija obdaništa sa zakovanim prozorima. Duvalo sa svih strana. Mi smo sve škole renovirali, mi smo uradili mnogo asfalta, vodovoda, fasada, popravljali crkve i tako dalje. Naravno, to narod nije cenio pozitivno na ovim izborima, prevagnuli su neki drugi kriteriji i mi smo tu vlast predali. Nova vlast tek treba da dokaže svoju sposobnost. Mi smo smatrali da treba ulagati u komunalnu infrastrukturu. Možda će nova vlast ulagati u nešto drugo. Možda s njihovog aspekta pametnije, to ćemo da vidimo. Sad ćemo mi kritikovati tu novu vlast. Ona za nas ne može da nađe ništa prljavo. A, znate, primopredaja je obavljena u zakonskom roku. Nijednog dana se nije kasnilo. Čak nekoliko dana ranije. Što se tiče ovih garancija koje je opština dala, one su sasvim normalne. Jer ova zauzeća javne površine nisu data besplatno. Sve je urađeno po zakonu, ali su dali veliki novac opštini ti zakupci javnih površina. I taj novac koji je opština dobila je jedan od izvora prihoda koji je išao i za komunalnu infrastrukturu ili ako je išlo preko javnog preduzeća, onda i za plate svih zaposlenih i za razne druge budžetske potrebe. Svijem se samo na ovom mestu. Samo na ovom mestu nećete se nemate ljutiti. strpljenja, su imao strpljenja. Ne, samo da vam dam jedan primjer. Zaključak. Dodeljuje se na trajno korišćenje bez naknade neizgrađenog građevinskog zemljišta u građevinskom području mesta Zemun za 69 osoba. Da. Sve vaši članovi. Ne, sve zaposleni u opštini Zemun ili u javnom preduzeću. Znači, to je džabe podeljen. Da, zato što smo mi te placeve i stvorili. A također ste i Zašto ne sačekate malo da objasnim sada? Pa zbog toga što meni upadate u reći, a nama nisam upadao. kad se ovakve stvari naprave, onda su Čekaj, tu polako. objašnjenja. Na završnici našeg mandata mi raspolažemo onim, po zakonu, onim što smo ostvarili. Mi smo stvorili te placeve. Ti placevi su nekada bilo poljoprivredno zemljište. Mi smo čak napravili jednu vrstu komasacije. Opština je imala poljoprivredno zemljište razbacano na sve strane. Negde 10 ari, negde pola hektara, negde hektar i tako dalje. Opština je napravila ugovor sa PIK-om Zemun da negde oko 200 hektara, ja sad govorim na pamet, brojke one nisu bitne, poljoprivrednog zemljišta razbacanog na sve strane, koje opština nije mogla da koristi, jer se opština ne bavi poljoprivredom, pogotovo gradska opština u Beogradu, koja ima neuporedivo manje nadležnosti nego samostalne opštine po Srbiji, a od PIK-a Zemun je dobila jednu tablu od nekih 100 hektara, koje je isparcelisala i prodavala. I na osnovu prodaje tih placeva dosta komunalne infrastrukture je urađeno. To je ova vlast stvorila, ona je onda svim onim koji nisu imali rešeno stambeno pitanje, znači nemaju stana, iz opštine, zaposleni u opštini, to su kadrovi koje smo mi nasledili, koji sad ostaju u opštini, kojima nije mogla da izgradi stan, otprilike nekih 20 do 30 stanova i podeljeno zaposleni u opštini za ove nepune 4 godine. Dodela im je plac besplatno. I to sve po zakonu. Čisto po zakonu, niko živ to ne može da ospori. Što se tiče vaše prve teze, zašto su radikali tako olako prešli preko očiglednih izbornih falsifikata 1997. godine? Iz više razloga. Prvo, mi smo preko naših novina celu priču do kraja ispričali, izneli čitav niz detalja kako su izbori pokradeni, posebno na Kosovu i Metohiji. Mi smo 2000 posmatrača, kontrolora poslali iz Beograda da kontrolišu izbore na Kosovu i Metohiji.
Tamo ih je policija maltretirala, hapsila, tukla, proganjala, inscenirala im saobraćajne nesreće da ne mogu da dođu na biračko mjesto i tako dalje. Sve smo to detaljno objasnili u našim novinama u tiražima od po 100.000 primjeraka. 3 broja na 64 plus 4 strane i 10-ak brojeva na 4 strane. Znači, rekli smo sve što smo imali. Zašto nismo izašli na ulice? Možda bi mi organizovali neke demonstracije, ne bismo sigurno spalili Saveznu skupštinu, ne bismo spalili zgradu državne televizije i ne bi niko poginuo, ne bismo išli buldožerima. To je ono što mi ne prihvatamo. Ali je Gelbar došao u Beograd i rekao levičarskom režimu sva sredstva protiv Šešelja su dozvoljena. To je Gelbar ovdje u Beogradu izjavio. I da izvedemo ljude na demonstracije, a levičarski režim ima zeleno svetlo da izazove krvoproliće. Mi to nismo hteli. Nama je bila važna ta predsjednička funkcija, ali ne toliko da bismo izazvali krvoproliće. Pogotovo u situaciji u kojoj smo očekivali da će doći do agresije na Kosovo i Metohiju, da je to sad sljedeći korak koji će preduzeti Amerikanci i upozoravali smo javnost nakon pada Republike Srpske. Naša je politika bila 6 mjeseci i neprekidno posle potencirana, ali 6 mjeseci intenzivno, da sve parlamentarne stranke treba da uđu u vladu. I radikali, i Srpski pokret obnove, i SPS, i JUL. Mi smo se to neprekidno zalagali. A SPO je hteo sa levičarskim partijama, nije hteo s nama. I se valjda sećate toga. A kad je formirana ova vlada? Posle 6 mjeseci pregovora između levičarskih stranaka i SPO-a, kojima mi nismo učestvovali. Kad je već krenula američka akcija na Kosovo i Metohiji. E sad, bilo je više situacija u kojoj smo mi mogli da demonstrativno napustimo vladu. Da kažemo dosta nam je svega. Siti smo svega. Prekredašili ste. Ovo više ne može da se podnese. Ali tog momenta bi se desilo ovo što se sad desilo 5. oktobra. I toga smo bili svesni. I zbog toga smo gutali knedle, gorke pilule. Kad smo izašli iz vlade demonstrativno nakon odluke Narodne skupštine da se prihvati okupacija Kosova i Metohije, opet smo potencirali stvaranje šire koalicije. I nekoliko mjeseci su trajali pregovori. Učestvovali su i Srpskog pokreta obnove i Saveza vojvođanskih Mađara. Milo Đukanović nikako nije hteo da uđe u razgovore. Savez vojvođanskih Mađara je ušao u te pregovore i na saveznom i na republičkom nivou, ali nisu hteli u vladu. Srpski pokret obnove je prvo prihvatio da uđe u rekonstruisanu vladu, a posle se predomislio i odbio. I vlada je rekonstruisana u oktobru mjesecu. Prošle godine, vi se dobro sećate, Savez za promjene, tako se zvala najveća opozicijona grupacija u Srbiji, je već počela sa demonstracijama. Radikali su nudili vanredne izbore, javno smo se zalagali. Đinđić je govorio na svojim mitinzima, neće nikakve izbore, hoće vlast odmah. To je istina sve. Mi smo tada ušli u rekonstruisanu vladu. Prethodno se dogovorili šta sve treba da se preduzme na saveznom nivou, da se ubrza proces upisa u knjige državljana za sve srpske izbjeglice, na republičkom nivou da se donose sistemski zakoni, da se reformiše ekonomija, posebno javna preduzeća, da se rešavaju socijalni problemi. S teškom mukom su neki od tih zakona ovog leta izglasani, nažalost nisu primenjeni, nisu realizovani. Obveznice su štampane i podeljene, ali roba za obveznice uglavnom nije prodavana, vrlo malo firmi je prodavalo. Valjda su socijalisti mislili tako će napakosti radikalima jer je to u javnosti tretirano kao radikalski zakon. Zakon o prodaji poslovnog prostora za staru deviznu štednju također nije počeo da se primenjuje. Još ni sertifikati na osnovu stare devizne štednje nisu štampani. Dakle, bilo je više situacija u kojoj smo mogli to da uradimo, ali bi se tog trenutka desilo ovo što se desilo 5. oktobra. A mi bi bili krivi da nismo 1998. godine ušli u vladu, ušli smo mirne savesti i ničim se u vladi nismo ispeljali, ni jedne kriminalne afere nema koja se za nama može potezati. Stropoštala bi se vlast kao što se sad stropoštala. Da prošle godine nismo ušli u rekonstruisanu vladu, to bi se desilo. I oba puta bi narod s pravom mogao da optuži radikale, oni nisu hteli i zbog toga je do ovoga došlo. Ovoga puta radikali uopšte nisu krivi. Prvo, otkad je krenula predizborna kampanja, otkad su nam socijalisti i julovci zadali udarac nožem u leđa, vlada ta nije funkcionisala. Neki paralelni kanali
su formirani, preko kojih su išli ulje, šećer iz robnih rezervi, aktivistima socijalističke partije i tako dalje. I sve je bilo spremno za rasturanje vlade posle izbora. Mi smo pripremili set od 10 zakona za Narodnu skupštinu i to je trebalo da bude povod. Očekivali smo da socijalisti bar neki od tih zakona neće hteti da prihvate. To je trebalo da bude povod za napuštanje vlade i za raspisivanje prevremenih izbora. Prevremene izbore nijednog trenutka nismo dovodili u pitanje. Ni sada ih ne dovodimo. Mi ćemo verovatno nešto lošije proći na tim izborima nego što smo prošli na prethodnim republičkim izborima. Ali ne vjerujem da ćemo tako loše proći kao na ovim saveznim. Dakle, tu je negde neka srednja varijanta. Ali mi smatramo da su ti izbori nužni i neophodni, da su Srbiji od vitalnog značaja. Zašto ranije nismo uradili zbog toga? Zašto sada svi srpski neprijatelji, sve zemlje NATO pakta, sa oduševljenjem prate promene u Srbiji? To je ono što nas muči i boli. Što je NATO pakt postigao ono što prošle godine nije mogao tromesečnim bombardovanjem. To je naša muka. Što je sada neizvestan opstanak zajedničke države, verovatno se Crna Gora ocepljuje, ne daju Amerikanci odmah, jer američka je varijanta sada u igri da se Savezna Republika Jugoslavija pretvori u labavu konfederaciju u kojoj bi bile Srbija, Crna Gora i Kosovo i Metohija. Onog trenutka kad Kosovo i Metohija dobiju status republike, moguće je referendum za odcepljenje. A moguće je da se ta varijanta sprema i za Vojvodinu, jer Vojvodina će tek biti na redu američkih aspiracija na Balkanu. To je nešto što u ovom slučaju opterećuje i našu savest i našu svest i što nas čini, blago rečeno, tužnim i zabrinutim pred sudbinom Srbije. Sad, gospodin Čanak... Mogu ja da pitam nešto? Izvinjam se. Kad sam ja rekao dobro jutro Vojvodino, doviđenja, dođeš? Jeste rekli to? Kad sam ja to rekao? Jeste li? Kad sam rekao? Jeste li? Nikad. Nikad niste rekli? Nikad. Šta ste rekli Dođošima? Nikad. Šta ste rekli? Nikad. A šta ste im rekli? Nikad. Šta ste im Nisam rekli? izgovorio to što ste vi rekli da sam ja rekao. A šta ste rekli? U Vojvodini ne postoje dođoši. Nego? Ne postoje dođoši iz jednostavnog razloga što su u Vojvodinu svi pre ili kasnije došli. I zbog toga ne postoji podela na staroseljce i dođoši. I to je čista izmišljotina koju ste napravili. Ovo što sad pričate je jedan tip propagande koji ste dobro naučili u svojim komunističkim školama. Jedno što to kod normalnog sveta više ne pali. Jer sve te vaše priče o velikim zaverama, o Amerikancima, o NATO paktu, o ovom onom, nikako da daju odgovor na ono jednostavno pitanje koje sam ja postavio. A to je, gde su pare, Gosin Šešelj? Vi stalno tvrdite, mi smo to stvorili. Niste vi ništa stvorili, nego je u pitanju novac koji su građani Zemuna stvorili, a ne vi. Kako ste vi to stvarali pare? Kako ste vi to stvarali pare? Šta ste napravili firmu koja je pravila pare? Ili ste tako šta činili? Nego ste jednostavno krčmili ono što ste zatekli i to smatrate pravljanjem para. Pa to su koještari. S druge strane, sva ova vaša priča o principijelnom držanju ili tako čemu, o tome da niste htjeli da rizikujete ljudske živote, a šta se ona događalo 1991. 2. 3. godine u Vojvodini, kad su vaši aktivisti proterivali ljude iz kuća samo zato što su pogrešne nacionalnosti? Koje ljude? Kad je Mijat Štefanac zadavljen žicom u Ataru u Hrtkovcima. Koga je zadavio? Koga je zadavio? Pitajte vaše koljače koga je zadavio. Koje moje koljače? Pa kako su vaši patrioti? A šta izmišljate? Šta izmišljam? To će se sve pokazati vrlo ubrzo. Da ja završim na vaše pitanje odgovor. I to će se na vašem suđenju sve pokazati. Iz jednostavnog razloga što ako mislite da sve ono što ste radili je zaboravljeno, i ako mislite da to tako može, eto sad smo neku novu eru napravili i sve zločini koji su napravljeni mogu da se zaborave i sve ono što se događalo, sve ove krvave godine pripada prošlosti, tu ste, gospodine Šešelj, pogrešili. To tako ne može. Jer izjednačiti zločince i žrtvu znači stati na račun zločinaca. Ko je zločinac? Vi, vaša organizacija. Između ostalog. Evo vam je dokaz. Dokazi će se pojaviti, a vi mene tužite za klevetu. A što ja vas da tužim? Kao što sam ja vas već tužio za ovo što ste izgovorili. A što bi ja vas tužio? Jer je ta priča o tome, dobro jutro Vojvođani, doviđenja, dođoši, priča o Nije tačno, ovo su sve izmišljotine koje govorite. Je čisto priča zato
da bi se ljudi u Vojvodini uplašili, da bi došlo do dekoncentracije političke misli i tako dalje, i tako dalje. Sve to što radite je poznato. Jedino što ovaj put neće proći. Ta priča o NATO paktu koji je probao sa bombama pa nije uspeo, pa je radio ovo ili ono. NATO intervencija je jedna sramna epizoda u istoriji međunarodne zajednice, ali je ona mahom proizvedena pogrešnom politikom vlasti u kojoj ste i vi bili. Kako? Iz jednostavnog razloga što ste vodili politiku koja je dovela do toga da umesto da se ide ka integrativnim i kompromisnim rešenjima, vi ste išli za tim da se razjuri sve što se može razjuriti što drugačije misli, da se razjuri sve ono što nije na vašoj strani i da se napravi jedna jednopartijska država sa raznim frakcijama koje bi se fiktivno zvale SPS, JUL, Srpska radikalna stranka, ovo ili ono. To je čista prevara, gospodin Šešelj. A narod ste uterali u takvu bedu da je na kraju morao da istera buldožere na vas. Pa o čemu mi pričamo? O kakvoj mi demokratiji pričamo? O čemu se uopšte ovde radi? Vi ste u zadnjih 10 dana više na televiziji što sam ja bio zadnjih 10 godina. I to dobrim delom pod vašom vlašću. I to je sada shvatanje demokratičnosti po tome što, eto, vam se dozvoljava da još uvek pričate stvari koje uznemiravaju javnost, koje dovode ljude u zablude, koje šire jedan oblik defetizma. Gde ovo što pričate o puču i revoluciji, da, gospodin Šešelj, bio je i puč i revolucija, ako volite to tako da zovete. Ali to je bila revolucija protiv onog tipa i oblika vladavine na kome ste vi velike škole učili, a to je fašizam. I vrlo dobro znate da su je kompletna ova zemlja se zasnivala na totalitarnom, jednoumnom sistemu koji ništa drugo nije radio, nego je isključivo izmišljao neprijatelje i širio strah i paniku da bi u to sakrivao sve svoje nesposobnosti da obezbedi ljudima samo jednu osnovnu stvar, a to je da malo bolje žive. I to što pričate o tim bočnim kanalima kojima su išli, ne znam, ulje, šećer, brašno, drži, ne daj. Pa naravno su bili bočni kanali kad ste i vi učestvovali u stvaranju mafijaško-političko-policijske oligarhije koja je vladala ovom zemljom, ne poštujući ni jedan institut ove države, ne poštujući ni jedno sredstvo kojim država treba da funkcioniše. Upravo je to ono što je dovelo do ovoga. Pa ko je izmislio sve ove redove, ko je izmislio nestašice ovoga ili onoga? Da li je to moguće da ova zemlja koja je mogla da hrani u bivšoj Jugoslaviji 2 puta više stanovnika sad ne može da ishrani ni sebe? Da u Vojvodini koja može da hrani 60 miliona ljudi nema dovoljno hrane? Da smo došli dotle da pored svih šećerana i svega što imamo nam fali 100.000 tona šećera da bismo završili godinu? O čemu mi pričamo, gospodin Šešelj? Pričamo o tome da je sad sve ovo prebacivanje na velike teme, a suština je samo jedno. Gde su pare? Ko se nakro za ovih 13 godina i šta se desilo sa imetkom ove zemlje u koji spadaju i 100.000 mladih obrazovanih ljudi koji su pobegli odavde glavom bez obzira, pre svega da ne bi gledali kompletnu destrukciju zemlje u kojoj ste i vi učestvovali. Izvinjam što ste rekli da imat ćete prilike da odgovorite, nego možemo malo pažnje gledalci. Evo samo da ovo odgovorim, ovo je veoma, čekajte, nazvao me ratnim zločincem. Dobro, evo odgovorite pa da se to vaša podsvest govori, ja sam vas nazvao običnim zločincem. Običnim zločincem, dobro. Čekajte, to ja mislim da je to... Odgovorite, ali kažem, ipak smo izbog gledalca ovde, pa da im... Prvo, ja uopšte ne sumnjam, kad se vaša diktatura konsoliduje, da ćete vi pribeći i suđenjima, i streljanjima, i logorima, i tako dalje, je li tako? Tako. Tu sam u pravu potpuno. I toga se nimalo ne bojim. Jer sam ja već... Mene pokušate da optužite da sam sklon logorima i streljanjima. Pa da, najavljujete već to. Ko najavljuje? Vi najavljujete. Pa možete da idete u muzičku školu da bar nešto naučite u životu da radite. Sačekajte samo, što ste tako nestrpljivi? Ova emisija traje 2 sata, čekajte malo. 2 sata traje ova emisija. Ima prilike da se sva pitanja detaljno razjasne. Evo, ovo je radikalska prevara. Kaže, traje emisija 2 sata. Lepo smo se dogovorili da traje 1 sat. Ko se dogovorio? Jer imamo sa ljudima koji prave... Mojte, u novinama je objavljeno 2 sata da će traje od 9... Vi ste navikli na vaše novine koje stalo lade. Ne, to su sad vaše novine. To je ova vaša politika. Ova što je bila julitika, sad je dosolitika. Da se tako zove sada. Ja sam vidio u programu tamo 2 sata da traje emisija. Je li istina da je 2 sata najavljena emisija? Najavljeno je 2 sata... Bez mog učešća u dogovoru. Ne, mi smo... Vi ste planirali 2 sata. Molim vas, objasnite to gospodinu Čanku i nemojte da mene optužuje i zbog toga. Može da me strelja kao ratnog zločinca,
može da me strelja kao običnog zločinca, može i kao političkog protivnika, ali ne može da me nabedi da sam učestvovao u dogovoru koliko traje ova emisija. Jer ovo je sad vaša televizija. Ovo je sad vaša televizija, gospodine Čanak. Nikad. A poslednji put sam na treći kanal došao, koliko me sećanje služi, 92. godine. I što niste bili Pa nisam bio, danas? jer je bila takva uređivačka politika, nisam se uklapao u uređivačku koncepciju. A što sam došao danas, danas verovatno ne bi došao da nije pristao i gospodin Čanak da dođe. Ali neće valjda da skraćuje emisiju zbog toga, pošto mi se ova emisija toliko dopala, a tek smo počeli, nemojte unapred da je skraćujete. Biće ona vrlo interesantna, gospodine Čanak. Da biste nekoga optužili da je zločinac, morate da imate dokaze o zločinima. Prvo, jedan je čovjek ubijen u Krtkovcima, vi ste mu ime zapamtili, ja nisam, ali to ubistvo nema nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom. Koliko ja znam, i neko je suđen zbog tog ubistva. Ali nisam se time bavio detaljno i ne mogu da vam kažem precizno. Drugo, to se ubistvo desilo kad je Srpska radikalna stranka bila na najžešćem udaru režima. I režim bi jedva dočekao da je mogao da dokaže bilo kakvu umešanost srpskih radikala da po tom pitanju interveniše i da odmah nametne našoj stranci. Nema potrebe da tako nešto izmišljate. Drugo, mi srpski radikali smo učestvovali u svim ratovima za odbranu naše zemlje. Ali nikada niko srpskim radikalima ni jedan ratni zločin nije mogao da pripiše, nigde. Meni je lično žao što nisam na haškoj optužnici, jer je mnogo časnih ljudi na toj optužnici. A pre nekoliko godina sam tražio holandsku vizu da putujem u Hag, dobrovoljno, i nisu mi dali. I to su sve istorijske činjenice već. Ne možete mene da plašite nečim što me uplašiti ne može. Uplašiti se ne dam za to. A kroz komunističke zatvore sam toliko prolazio i u vreme kad je to bilo krajnje opasno da jednostavno to rešeto ne može da bude ni zvečka, a kamoli strašilo u pravom smislu reči. Treba da te stvari konkretizujete ako nekoga optužujete. Jer i vi ste učestvovali u ratu, je li tako? Ste bili rezervista, vojnik na frontu. Ste bili na frontu, gospodine Čanak? Naravno da sam. Zamislite da ja sad kažem da ste zakvali tamo negde 100 Hrvata ili bar 50 i tako dalje. Smešno bi izgledalo. Što se tiče srpskih radikala, ništa prljavo u njihovoj prošlosti nema. Ni učešću u ratu. I u ratu prošle godine radikali su učestvovali. Jedan naš narodni poslanik je poginuo kao kapetan prve klase rezervni. Dragan Milunović iz Kuršumlije. Poginuo je kod Prištine. Mi smo ponosni na naše učešće u ratu. Naši vojnici, naši dobrovoljci su bili najdisciplinovaniji, a nikad nismo imali posebne jedinice. Uvek su bili u sastavu srpske vojske ili srpske policije. Uvek. U svim ovim ratovima. Ne možemo biti odgovorni za gubitak tih ratova, za gubljenje tih ratova. Jer što je bilo u našoj moći, mi smo uradili. Ratovi nisu izgubljeni na bojnom polju, nego na političkom planu. Ovu prethodnu Jugoslaviju nije rasturio ni srpski narod, ni državno rukovodstvo Srbije, ni vlast u Srbiji. Rasturanje te Jugoslavije je pripremano decenijama. Pripremano je već avnojerskim odlukama, ustavnim reformama od Drugog svjetskog rata na ovamo. Vođena je izrazito antisrpska politika. Ta antisrpska politika je bila na delu u svim bivšim federalnim jedinicama. I onim koje su u pravom smislu reči bile federalne jedinice i onima koje su bile nedorečene federalne jedinice kao Vojvodina i Kosovo. Izrazito antisrpska politika. Ja sam jedan od prvih učesnika u antibirokratskoj revoluciji. Na prvim demonstracijama u julu 1998. sam bio u Novom Sadu. Nedavno je neka televizija 88. godine to pokazala. Ja sam i na to ponosan. Nikad nisam bio u mogućnosti da značajnije delujem na donošenje političkih odluka,
ali sam znao gde mi je mesto u borbi za interese srpskog naroda. Ali kako vi možete da likujete zbog svih tih poraza koji su zadesili srpski narod? Kako možete da likujete na činjenicom da više nema Republike Srpske Krajine, da je okupirana? Ostala je ona u srpskim srcima. Kao nekada u vreme Svetozara Miletića, što je srpska Vojvodina ostala živa u srpskim srcima, pa je postala sastavni deo Srbije posle izvesnog broja decenija. Sad je Srpska Krajina u srpskim srcima i jednog dana će opet sigurno biti srpska. Sad je i Republika Srpska u srpskim srcima. I Kosovo i Metohija. Istorija nikada nikome nije ostala dužna. Francuzi su čekali skoro 50 godina. 48 godina su čekali da povrate Alzas i Lorraine, koje su izgubili u Francusko-Pruskom ratu 1870. godine. Pa su dočekali. Točak istorije se brže okreće. I ništa još nije definitivno u istorijskom smislu završeno. Nemojte preterano da se radujete. Vi ste na ovim izborima postigli dobre rezultate. U Vojvodini ste pobedili, sve ste pregazili pred sobom. To su činjenice. Nemojte puno da se pogodite u toj pobedi. Dolaze opet sledeći izbori. Pa izbori posle tih izbora. Vodite o tome računa. Drugo, i narod će se osvestiti. Ja razumem, narod je bio u velikoj muci i nevolji sve ove godine. Teško živeo. Ko je pokrao pare? Pokrala je prethodna komunistička vlast u svim srpskim zemljama, pa i u Vojvodini. Ogromne pare pokrala. Setite se, kad su dobili međunarodni kredit, bilo je više nego dovoljno para da se izgradi kompletan autoput od Beograda do Novog Sada. A izgrađena samo jedna traka. Novac za drugu traku je pokraden. Krali su komunisti na sve strane. U ovih proteklih 10 godina nedozelog parlamentarizma bilo je mnogo zloupotreba vlasti, mnogo mahinacija, prevara, krađa, špekulacija, zloupotreba vlasti različitih oblika. Svi oni koji su to činili treba da odgovaraju. A treba da odgovara samo onaj kome se dokaže konkretan kriminal. Samo konkretan kriminal. Naravno, vaši revolucionarni komiteti mogu da sude en blok. Kad su komunisti 1944. godine ušli u Beograd, streljali su oko 10.000 građana Beograda. Raja Nedeljković, bio je komandant jednog partizanskog korpusa, istaknuti prvoborac. Pričao mi je u kući Dobrice Ćosića. Bio je prisutan i Dobrica Ćosić i Vuk Drašković, negde početkom 80. godina. Kada je njegova jedinica zarobila nekih 500 i nešto Srba iz Beograda koji su izbjegli u okolinu, advokata, učitelja, trgovaca, ovakvih, onakvih. On je pozvao predsjednika Vojnog suda svog korpusa i pitao ga koliko mu treba vremena da završi posao s tim ljudima. On je rekao treba mu mjesec i po dana da sve ispita, da istraži i tako dalje. A onda je pozvao nekog mladog komandanta bataljona i pitao ga koliko njemu treba vremena. On je rekao treba mu dan i po i treba mu dovoljan alata da se iskopaju rupu. Ti su ljudi postreljani. Revolucija tako postupa. I ono što su elementi revolucije u ovome puču koji se desio je upravo to. Osvetoljubivost, slepa mržnja, bezumlje. I možete to da radite. I tu su vam otvorene sve mogućnosti, pošto su policijski generali vrbovani od strane CIA, stoje vam na raspolaganju, možete sve to da im naredite. Kako je CIA tako lako vrbovala te policijske generale? Pa verovatno im je obećala da neće morati da se boje Haškog tribunala. Ali ih je slagala i sad se smeškate, znate vi dobro da ih je slagala, kao što je slagala generala Talića. I Talić je tako bio lakomislen, poverovao obećanjima, služio Amerikancima i kad im je odslužio svoje do kraja, pozvali su ga u Peč i tamo ga uhapsili i odveli u Hag. Tako će da bude i s ovim policijskim generalima. I ovim komandantom crvenih beretki, i Frankom Simatovićem, Frenkijem i tako dalje. Ima jedna stvar u svemu ovome što je vrlo značajna. Zaklela se zemlja raju da se sve tajne saznaju. Saznaćete vi sada ako se otvore policijske arhive i ko je od ovih vaših dosovskih lidera radio za tajnu policiju. Je li tako? Ima ih. Te se slažete da ih ima? Bar jednog znate.
Naravno da ih ima. Dobro, ima ih. Ima. Saznaće se i Ima. to. Saznaće se mnoge druge stvari. Ja sam pokušavao nešto da saznam iz ove 2,5 godine. Ja pitam samo dok nešto sam u na ovom Vladi. mestu. Da. Vi kažete saznaće se to, a šta ćemo sa onim delom, kada vi ste spomenuli da ste bili 88. godine na demonstracijama u Novom Sadu, se dobro sećam? Da. Da. Nije li to bilo, ako mene pamćenje služi, zato što ste imali pogodbu da vam se vrati pasoš? Nije. Pa ja se nešto ne sećam da je tako bilo, nego je bilo malo drugačije. Nego ste učestvovali u tome jer ste i već tada bili oruđe Slobodana Miloševića i služili za pučističke namere u Vojvodini, jer ono je bio puč, gospodine Šešelj, 1988. godine. A ja sam, kao što vidite, slep od mržnje i osvetoljubivosti, pa eto, s vama razgovaram u ovom studiju, iako lično mislim da je vama mesto drugde. Ali to nije pitanje mog mišljenja, nego je pitanje pravosudnih organa koji to ne misle. I ja ne mogu naterati nijedan pravosudni organ da misli kako ja mislim, za razliku od vremena kada se to moglo. Dakle, u tom smislu, ta mržnja, osvetoljubivost, hajde da vidimo kome se to neko svetio, kome se to neko sa mržnjom busao i unosio u lice, s tim da će on da odgovara zbog svoje političke ili kakve druge pripadnosti. Niko ne odgovara za svoju političku pripadnost, nego isključivo za delo. Ajde da vidimo šta kažu gledalci. Samo da vam odgovorim vrlo kratko na ova dva pitanja. Samo kratko, molim vas, pošto... Prvo, meni je režim Slobodana Miloševića zabranio 7 knjiga. Otkad sam ja izašao iz zatvora 86. godine, Milošević je na vlasti u Srbiji. On je te 86. i postao predsjednik Saveza komunista Srbije, je li tako? 86. Glavni čovjek režima je u Srbiji uvek i u prethodnoj Jugoslaviji bio šef centralnog komiteta partije. 7 knjiga mi je zabranio. 7. Što nikom drugom nikad nije. I što nikad nikom drugom neki režim na svetu nije uradio. Što se tiče... Možda zbog pravopisnih grešaka. Što se tiče demonstracija, možda zbog pravopisnih grešaka, da. Zbog pravopisnih grešaka. Zato što sam prvi udario na Tita, otvoreno, direktno. I na mnoge druge komunističke funkcionere. Što se tiče demonstracija u Novom Sadu, svesno sam svojski u njima učestvovao, čak u pripremama tih demonstracija. Ne kao neka naročito istaknuta ličnost, ali bio sam tu i učestvovao sam svim srcem. I za uzvrat ništa nisam dobio, niti sam šta tražio, niti sam imao bilo kakav kontakt sa Miloševićevom tajnom policijom. Znam koji su imali kontakt, poput Šolevića i drugih. To znam. Jer čovjek sazna neke stvari, shvati, vidi iz ponašanja. Ali danas mislim da je to bio ispravan potez i nije reč o puču. Zašto nije reč o puču? Zato što taj režim koji je tada obaran nije bio ni legalan ni legitiman. Obarana je komunistička diktatura. Jeste obarana jedna da bi se uspostavila druga, a to je bio u vrhu obračun među komunistima. Ali je narodna volja u društvu delovala. Narod nije spreman bio 88. i 89. da otvoreno nastupi protiv komunizma kao takvog. Ali je narod bio svestan položaja u kome se nalazi srpski narod i Srbija. I prve demonstracije su bile sa Titovim slikama i to ono što se meni smučilo, što ja nisam mogao da podnesem. Drugo, pasoš mi je vraćen tek 89. godine. Presudom Saveznog suda. Saveznog suda na koji Milošević nije mogao da ima nikakav uticaj. Savezni nivo vlasti te 89. godine su već držali neki drugi. Te 89. i Ante Marković izabran. Da li nekoliko dana pre vraćanja pasoša ili posle, ne mogu se sad zakleti. Ne znam tačno. Ali 89. on došao na vlast. Tu nije bilo Miloševićeve nikakve nadležnosti. Drugo, 90. godine, prve antikomunističke demonstracije 31. januara u Beogradu sam ja predvodio. Kad je policija intervenisala, kad su nas hapsili i tako dalje. Te 90. godine samo je naša stranka bila zabranjena. 2 puta sam u zatvoru bio, iz zatvora sam se kandidovao za predsjednika Republike kao kandidat grupe građana.
Nemojte da mi pripisujete nešto što nema nikakve veze sa mnom. Ja sam prvi put Miloševića sreo 92. godine, u maju mesecu. Prvi put u životu. A 91. godine je došlo do izvesnih kontakata između Srpske radikalne stranke i režima. Prvi čovjek s kojim sam ja razgovarao, koji je bio iz režima, bio je Zvonimir Trajković. Seli smo se, da li je bio kraj 90. godine, izbori su sigurno bili završeni. Jer je započeo sa mnom razgovor kako su svi oni u rukovodstvu hvalili moj nastup na državnoj televiziji, kako je bio dobar, ozbiljan i tako dalje. Desilo se to u Prosvetinoj knjižari u Knez Mihajlovoj ulici. Dragan Milinčić, poslovođa te knjižare, je bio prisutan. On je od ranije poznao tog Zvonimira Trajkovića. To možete i njega da pitate. Prvi čovjek s kojim sam se sreo. Ali znam da ga je Milošević najurio 93. godine, da je došao u Srpsku radikalnu stranku, učlanio se, čak nam sponzorisao predizbornu kampanju 93. godine sa nekih 9.000 maraka u dolarima. Ne mogu se tačno setiti koliko je to bilo dolara. A Milošević mi je rekao da je tog čovjeka najurio zato što su otkrili da radi za CIA-u. Znači, koloplet je bio veoma komplikovan i veoma je teško izvući sad neku pravu liniju za koju ćete biti apsolutno sigurni da je zasnovana na činjenicama, na istini, a niste sami u tome učestvovali, nego ste s polja posmatrali. Gospodine Šešelj, možemo samo da odgovorimo na pitanja gledalaca. Evo samo još ovo, što se tiče ratnih zločina. Zločina je bilo i u ovom ratu. Za svaki zločin treba da se odgovara. Ali ne pred političkim sudovima, nego pred pravim sudovima. Pred našim sudovima. Evo sad vi imate šansu da izvedete neke od ljudi koji su osumnjičeni pred sud. Nekog od ovih policijskih generala, na primjer. Lepo izvedete na sud. Izvedite, kako se zvao, pukovnik Beara, koji je organizovao otmicu muslimana u Štrcima. Se Ljubiša Beara zove. Lepo ga izvedite na sud. Što čekate? Ne. Vi ćete sada oprostite nekima za koje ima razloga da ih izvodite na sud, jer su pomogli vašu revoluciju. Imaju revoluciju na nezasluge. Sudite konkretnim krivcima. Ni po babu, ni po stričevima. Ako nađete bilo šta za mene, da sam umešan u bilo koji zločin, slobodno idem na sud. Spreman sam ja na sud i bez toga, i bez dokaza, i bez ičega. Ja jedva čekam zapravo da mi izvedete na sud. Učinite mi tu uslugu. Ali ni za jednog radikala za koga bi se dokazalo da je nekog ubio u ratu, civila, zarobljenika, ranjenika i tako dalje. Nikad u odbranu ne bi stao. Nikada. Ali jednostavno nikad nisam čuo za neki takav slučaj. Nemojte unblock da optužujete. Nemojte, vi ste sad vlast. Niste vi sad onaj opozicionar sa 2-3 poslanika u parlamentu koji može sebi svašta dozvoljava. Vi ste sad vlast, nemojte da optužujete bez dokaza. Nemojte tako da se ponašate. Sa su oči naroda u vas uperene. U vas, gospodine Čanak, sad građani ove zemlje gledaju kao u Koštunicu. Vi ste jedna koalicija. Vi ste svi kolektivno dobili poverenje naroda. Uzvratite na to poverenje naroda. Pokušajte da budete neka ozbiljna vlast. A ne da iznosite ovde gluposti. Naravno da smo podelili svim zaposlenim u opštini na kraju našeg mandata. Ostalo je 60-70 placeva. Dobili su samo oni koji nemaju stana. To su zaposleni u opštini i u javnom preduzeću. Zašto da ne? Zašto da se crkvena zgrada ne renovira? Pa naravno da čujem, pa ima još sat vremena. Nego ipak već traje 10-15 minuta izlaganja. Ja bih prekinuo gospodina Čanka da priča ovoliko dugo, jer uglavnom pričamo i o stvarima... On je duže pričao. Nije sigurno. Možemo i da izmerimo. Možda mu je toliko bila interesantna priča da mi se učinilo da priča predugo. Evo ovako, nemojte se plašiti, jer je prvo pitanje upućeno vama, tako ćete nastaviti da pričate. Zašto ja da se plašim? Ne mislim da ste uplašeni, nego zbog toga što ćete i dalje imati mogućnosti da odgovarate gledalacima. I prvo pitanje upućeno vama. Kaže Nego iz Užica, gospodine Šešelj, na osnovu izjava koju daju samo 2 čoveka trenutno u svetu su veliki protivnici promjena koje se dešavaju u Srbiji. Da li je to zajednički interes ili nešto drugo? To su Mate Granić i vi. Samo ako možete kratke odgovore da bi što više... Ja ne znam kakve izjave daje Mate Granić, niti me to interesuje. Dobro. A što se tiče promjena u Srbiji, ja ne mogu njima biti zadovoljan sve dok na izborima definitivno pobedi Srpska radikalna stranka. Zašto bi ja bio zadovoljan
rezultatima izbora na Srbiji ako je pobedio gospodin Čanak i postao predsjednik Skupštine Vojvodine, je li tako? Kako ja tu mogu biti zadovoljan? Kao kad bi gospodin Čanak bio zadovoljan da ja pobedim na izborima. To je smešno pitanje. Zadovoljan sam rezultatima izbora i učinit ću sve što bude u mojoj moći da na sljedećim izborima budu drugačiji rezultati. Za gospodina Čanka pitanja koje ste već odgovorili u vezi dobro jutro Vojvodino, doviđenja dođeš, to ste već rekli, a niste rekli. Kad sam ja to rekao? Jeste li rekli? Nikada, znači to je laž. To ste izmislili direktno kao i ovo što ste malo čuli. Pa vi, ko? Kad ste gospodine Šešelj to rekli? Zašto ste to rekli javno? Ma nemojte gospodine Čanak. Šta ne? Jeste rekli čao dođoši? Nikad u životu. Mediji objavili. Kada? Objavili Gde? Odmah posle revolucije. Gde su vaše sada čuvene potezanja papira i isečaka iz novina da pokazujete gde će... Izvinjam se. To što ste sada rekli nikad nisam rekao i to ponavljam još jednom zato što to podvlači. Ne mogu da povučem kad nisam rekao. Jer to jasno govori o onom što vi pokušavate da uradite. Kao i ova priča malo čas, pustio sam gledalce da vas precizno čuju šta pričate. Da bi shvatili koja je to gomila prevare koja se nalazi u svakoj vašoj rečenici. Kao što je ova priča o policijskim generalima koji su eto poverovali, pa će sada da se prevare i tako dalje. Ne, trebaju su da ostanu apsolutno na vašoj strani i da do poslednje kapi, naravno, tuđe krvi brane vašu vlast. Pa to ne ide tako. Na čijoj strani? Na vašoj strani. Režimskoj. Evo zašto izmišljate, sad ću vam to objasniti. Vi izmišljate, gospodine Šešelj, i to je od onog dobro jutro, a od doviđenja do večera ne govori. Vidjet ćemo sada kako će dođoši da reaguju na vaše poruke. 2 dana pre 5. revolucije vlada Srbije izdala saopštenje koje je objavljeno na svim medijima po nekoliko puta, u kome smo rekli da svaka politička partija ima pravo na javne skupove, mitinge, demonstracije i da to pravo niko ne spori. Uopšte se nismo kao vlada izjašnjavali, jer ne bismo oko toga mogli da se dogovorimo, oko rezultata na saveznom nivou. I nije ni naša nadležnost. Ali smo prvo garantovali to pravo na javno okupljanje, ali smo bili samo protiv subverzije poput toga što se dešavalo u elektroenergetskom sistemu, poput štrajka u Kolubari i tako dalje. Jer smo znali koliko to ugrožava snabdevanje električnom energijom. Mi smo tada garantovali pravo okupljanja i protiv mitinga i demonstracija nismo imali ništa. Kao stranka na konferenciji za štampu smo isticali pravo svih partija da slobodno demonstriraju, samo je važno da se izbjegne krvoproliće, da ne dođe do razaranja i tako dalje. Policija uopšte nije intervenisala. Neki sada tvrde da je bilo naredbi da se puca. Vlada takve naredbe sigurno nije izdala. To iz vlade Srbije ne potiče. Ako je zaista Vlajko Stojiljković, onda treba neki od tih generala policijski da nastupi javno i da kaže naređivao mu je Vlajko Stojiljković, pa da se Vlajko pozove na odgovornost. Vlada sigurno nije i to garantuje. Drugo, Saveznu skupštinu nije branila Republička policija. Tamo su bili pripadnici brigade Saveznog MUP-a. To se vidi po njihovim oznakama. Različite su oznake. Državnu televiziju Srbije je branilo samo 7 policajaca, koliko sam ja upoznat. Samo 7. Zašto je spaljena zgrada državne televizije? Zašto je spaljena zgrada Savezne skupštine? Sinoć je na studiju B 2 sata bio čovek koji se hvalio da su u rancima doneli molotovljeve koktele, da su spalili zgradu Savezne skupštine, da su razbijali i tako dalje. Hvalio se. Što se tiče osvetoljubivosti nove vlasti i revolucionara, ja sam gledao svojim očima, bio je snimak na CNN-u, kako su ti vaši dični revolucionari masakrirali Dragoljuba Milanovića. Taj Milanović mene ničim dobrim nije zadužio. Nemam šta lepo da kažem o njegovoj uređivačkoj politici na državnoj televiziji. Ali ne mogu ni da gledam to kako ga Rulja masakrira, kako ga gaze nogama dok još leži na zemlji i cokulama po glavi udaraju. To ne mogu da prihvatim kao čovek. To i vama da se desilo, gospodine Čanak, ne bih opravdavao, ne bih podržavao, javno bih osuđivao. Da. Mi kad smo bili vlast... Kao što osudili kad se to desilo Nikoli Baroviću. Što se tiče Nikole Barovića, on je dobio ono što je zaslužio povodom konkretnog svog ponašanja. To sam mu obećao u emisiji. Gađao me čašom, uvredio mi
ženu i ja sam mu rekao da će za to da sleduje kazna. Ali to je bio moj individualni odgovor na ono što je on individualno zaslužio. Nije njega rulja nikakva masakrirala, gospodine Čanak. I on je dobio tačno onako dozirano. Slomljen nos, a nema opasnosti po život. Znate, to je kad čovek koji se mnogo ne uzbuđuje uzvraća ravnom merom. To je ono što je on zaslužio. Nadam se da biste i vi isto reagovali, gospodine Čanak, da se vama desilo ono što se meni desilo sa Barovićem u emisiji. Jer biste reagovali isto tako? Možda još žešće. Reagovao bih još žešće, ali ne moji telohranitelji. Slušajte, gospodine Čanak, on je meni pobegao iz studija. Kamera je počela da snima kad sam ga pojurio i udario nekoliko puta. Pobegao je. I zaletio se tamo negde ni stepenice, ko zna gde, i na kod od banana naleteo. Nije trebao da beži. Ja bi ga i blaže možda tu izmlatio. Znate, ja nemam ni toliku silinu udarica da odmah nos puca. Dobro. Ali drago mi je što ste se složili s tim da je reakcija bila umesna. A kamere su snimile, onako nakvarno su snimali. Ja sam čekao da se isključe kamere. Bio sam hladan ko špricer u studiju. Kad su se isključile kamere, pojurio sam ga, udario nekoliko puta, ovi su počeli da snimaju. Ja sam se vratio na svoje mesto i rekao šta je snimate, hoćemo li da nastavimo emisiju. To je kad čovek bez mržnje i slepila reaguje na nešto na što se mora reagovati. A linč i rulja uvek su stvar mržnje. I rulju ne treba dozvoliti kao sredstvo političkih borbi. Jer jednom rulja nasrne na jednog, sutradan može i na vas. Ta ista rulja je sastavljena uvek od psihopata, od frustriranih ljudi i kukavica. To vi znam da znate, ali sam htio drugo kažem. Znači, 88. kada je bilo u Novom Sadu, onda je to u redu, 2000. u Beogradu nije u redu. Nije bilo razbijanja u Novom Sadu, nikakvog. Kada vi, molim? U julu 98. nije bilo nikakvog razbijanja, ni slučaj s policijom. 6. oktobra je ranjeno preko 70 policajaca i kompletno razlupana zgrada Banovine u Novom Sadu. Ja bio prisutan, nikom nije pričao. Gospodine Čanak, ja govorim o julu da sam ja učestvovao. Kada vama neko uvredi ženu, onda je u redu da pustite na njega svoje telohranitelje. Kada neko organizuje takvo medijsko pranje mozga koje dovede do 5 miliona raseljenih lica i 200.000 mrtvih, onda kada ga uhvati rulja, pre svega ja sam protiv rulja, naravno, ali postavljam pitanje kako se uopšte desila ta rulja. Šta je došlo do toga da ta rulja uopšte izađe na ulicu i onda svoj gnev fokusira na bilo koga. I mogu da vam kažem da su aktivisti DOS-a mnoge ljude svojim telima branili da ne bi bili linčovani. Jer sam ja naravno protiv linča. Tako da, znate, vaši dupli kriterijumi su upravo ono što vas je dovelo u ovu situaciju. Što kada je nešto u vašu korist, onda je u redu, kada nije u vašu korist, onda nije u redu. I upravo zbog tih duplih kriterijuma ste došli do toga. Ko je izazvao 200.000 mrtvih i 5,5 miliona raseljenih lica? Nacionalsocijalistički okupacioni režim Slobodana Miloševića, čiji ste i vi bili deo, a glavno oružje je bila državna televizija, celu ovu zemlju, gospodine Šešelj. Okupirao i uhvatio u takve kandže da je morala se vadi, evo kako se vadi. Znači, Milošević je kriv što je izbio građanski rat. Na moju strašnu nesreću, jer gledati kako se pali rođena zemlja je nešto najteže što čovjeku može da se desi. Vi, gospodine Šešelj. Vi, gospodine Šešelj, vašim nastupima još od 90. godine. Vi ste palili ovu zemlju upravo tako što ste sa skupštinske govornice Skupštine Srbije pričali... Zato što sam trebao na Tita 80. godina. Ma ne interesuje me, Tito čovjek bio već umro kad ste vi kretali na njega. Nego pričamo o nečem drugom. Pričamo o retorzijom vraćanje Hrvata u Hrvatsku, gdje ste 40.000 ljudi iz Vojvodine proterali na taj način. Još 92. godine sam govorio o tome. Ljude su ubijali kao Mijata Štefanca, davili žicom. Ko je ubio Mijata Štefanca? Vaši koljači, rekao sam vam već. Koji koljači? Gospodina Marka Fumića su davili žicom u dvorištu, stavljali 10 pištolje na čela, bacali bombe u kuće. Ko je bacao bombe? 60 bombi za svaku noć je letelo u Dumi. Ma ko je bacao? Ko je bacao? Pa vi znate kad ste to organizovali. A što izmišljate? U istrazi će se sve pokazati, neću više o tom. Pa čekajte, što niste onda postali ministar unutrašnjih poslova, što ste postali predsjednik Skupštine? Nisu vam dali. Nisu mi dali. Što?
Ne, pitajte njih. Jeste hteli? Naravno. A što vam nisu dali? To morate da se raspitate kod nadležnih. Pa možda su imali neki razlog što vam nisu. A ko je nadležan? To ćete saznati. A što mi odmah ne kažete ko je nadležan da deli funkcije? Možda bi meni dali da bude ministar unutrašnjih poslova. I koji su vama dali da budete predsjednik Skupštine, ne da i vam budete. Toga da ostavimo malo gledalci. Čekajte, ovo je vrlo interesantno da ipak mi ovo malo razmotrimo. Samo mi recite, jel vi nećete da vam gledalci postavljaju pitanje? To će biti nemoguće. Ma ne, pa biće nemoguće. Znači, vi ne želite da vam se nada dobro. Želim kako da ne. Nego ovo što je Čanak rekao da ne bi ostalo bez odgovora. Da, samo ako može kratko, pošto nas to zamolio već nekoliko puta. Srbi su počeli da beže iz Avnojevske Hrvatske još 90. godine. Vi se bojite pitanja gledalaca? Kako da se bojim pitanja gledalaca? Ajde onda. Čim je Tuđman pobedio na izborima, zašto se bojite pitanja gledalaca? Zašto bi se bojao pitanja kad ste vi to sve lepo spremili pre emisije? Nije niko spremio ništa. Pa dobro, nije niko, ajde. Ja vam garantujem. Spontano se to desilo. Koji vaša revolucija što je bila spontana? Pa ne, to... 90. godine, u Rakovici, ista spontanost kad je Tuđman pobedio na izborima u Hrvatskoj, masa Srba je već počela da beži. 90. godine. 91. godine su proterivani surovo, na silu. 92. godine također. Ovdje je već bilo 100.000 izbeglica. A u našoj zemlji je delovao i HDZ. Ako je već došlo do iseljavanja Srba iz Avnojevske Hrvatske, a zašto onda ne bi Hrvata iz Srbije? Pogotovo tih HDZ-ovskih koje je Ante Pavelić naselio u toku Drugog svjetskog rata po Sremu. A vi sve znate koji je koji HDZ-ovac, pa ste išli od kuće do kuće, gledali li ima... Znalo se. I njih ste iseljavali. Nismo mi nikoga iseljavali. Pa, mi smo se samo zalagali. Za šta? Da dođe do razmene kuća. Katolička crkva je u tome posredovala. I uvek su Srbi lošije prolazili. Za dobre kuće su dobijali lošije. Uvek su Srbi loše prolazili. Za dobre kuće su dobijali lošije. Znači, u Krajini su bile bolje kuće nego u Vojvodini. Krajiške kuće nisu ni menjane, nego srpske kuće po Hrvatskom primorju, znači, u Hrvatskom primorju se živjelo bolje nego u Vojvodini. Živjelo se bolje, znači, kako da ne. I bolje kuće bile. Sad ste priznali da je Vojvodina bila eksploatisana svo vreme. Ne, nisam priznao da je Vojvodina bila eksploatisana, znači, nije bila eksploatisana. Nego se u primorju bolje živjelo nego u Vojvodini. A zašto? Zato što su tamo bile velike devizne zarade, što se zarađivalo od turizma, a i što su mnogi iz Srbije, i to koji su pripadali establishmentu, vladajućoj nomenklaturi, tamo gradili kuće, parama koje su otimali od stranih kredita, koje su zarađivali raznim sumnjivim radnjama i tako dalje. I cena je mogla da se tamo formira kako hoćeš, a u Vojvodini je bila limitirana, je li to? Su bili puni srpskih kuća, puni. Pa nisu menjane te kuće, oni to su bile vikendice, nisu i tamo stanovali. Ne, to nisu bile vikendice, to su bile bile. Ali tamo ljudi nisu živeli? Živeli su. Znači ti su otišli? I ti su otišli. Pa evo, i Branko Mamula je, na primjer, otišao, imao je velelepnu kuću, tamo napustio i dobio ovde vilu na Dedinju. Transportni avion je najiskorišten da se njegov namještaj preseli. Mojte, gospodine Čanak. Drugo, Srbi iz Zagreba su masovno bežali. Srbi iz drugih hrvatskih gradova, onih gradova koji su nesporno hrvatski, a Srbi iz Srpske Krajine te kasnije beže pred Olujom ili nakon potpisivanja Erdutskog sporazuma. Tad više nije bilo kuća za zamenu. Evo, izvolite, mogu pitanje gledalaca. Pošto, ako bih stvarno mogu da zamolim da budete što kraći u ovim odgovorima, a evo odmah za Čanka. Pitanje Verice iz Novog Sada. Čime ste, tako glasi pitanje, kupili Veselinova, odnosno koliko vas je koštala fotelja predsjednika Skupštine Vojvodine? Što gospodin Šešelj kaže da su nameštena pitanja. Ne razumijem. Dobro to. Pitanje iz jednostavnog razloga što ne vidim zašto bih ja kupovao bilo koga, naročito Veselinova. Mene ova fotelja nije koštala ništa iz jednostavnog razloga što je to samo jedna obaveza koju sam prihvatio da obavljam ispred DOS-a i ništa drugo. Gospodine Šešelj, isto kratko, povodom vaše izjave kako je za poskupljenje kriva nova vlada, odnosno DOS, u službenom glasniku od 18. oktobra vi ste potpisali uredbe o oslobađanju. Službeni glasnik je izašao 18. oktobra, a 19. oktobra je stupile su na snagu te uredbe. A poskupljenja su sva krenula masovno 6. oktobra. Kakve veze imaju uredbe koje sam ja potpisao 18. oktobra sa poskupljenjima 6., 7., 8., 9. i tako dalje oktobra? Nikakve veze nemaju.
Šta smo mi uradili? Pošto su već socijalisti krenuli na sporazumevanje sa DOS-om i Srpskim pokretom obnove, mi smo zahtevali u vladi, i to ultimativno zahtevali, da se oni instrumenti koje smo mi koristili za vođenje ekonomske i socijalne politike i kojima više nismo mogli da upravljamo od 5. oktobra, jednostavno ukinu, da bi se novoj vladi ostavio prazan prostor da ona donosi svoje instrumente. Pa ako treba i takve uredbe, da donosi i takve uredbe, koje je DOS ranije napadao. Sve stranke iz DOS-a su napadale ranije te uredbe. Moram priznati da smo i mi radikali neke od njih ranije napadali, međutim kad smo se našli na vlasti, one su bile nezamenjive za održavanje nekog socijalnog minimuma. Jeste li 18. oktobra, poskupljenja su 6. I ukidanje ovih uredbi nema nikakve veze sa poskupljenjima. Dobro, evo, stvarno zatrpani smo pitanja, pa samo malo brže da odgovaramo. Za gospodina Čanka, od čega živite? I to pita Stevan Mošovinac i pita vas da li postoji sukob sa gospodinom Isakovim, odnosno da li je pokušao da preuzme vođstvo u vojvođanskoj demokratskoj opoziciji dok ste vi bili na oporavku. Živimo od svojih prihoda, a sa gospodinom Isakovim nemam sukob. A stvarno je ovo interesantno. Šta ste po profesiji? Koji su vam to prihodi? Dobro. Gospodin Čanak, je li tajna to? Nije, ekonomista sam. A gde radite kao ekonomista? Gde ste radili do sada dok niste postali predsjednik Skupštine Vojvodine? Nisam imao... Izvinite ako sam indiskretan. Ne, nemate. Jeste neki privatan biznis imali? Ja sam profesionalac u stranci. Znači, od stranačke plate živite? To su vam prihodi. Stevan Todosijević, zašto nisam mogao nigde da se zaposlim zbog svog opozicionog delovanja? delovanja? To me interesovalo jer nisam znao. Stevan Todosijević, Ja vas takve stvari ne da li je istina da su vas Novosađani izviždali na proslavi pobede? To je jedno pitanje. Da li imate podatke koliko je novca uzeto iz Vojvodine 98. i 99. i koliko je i da li vraćeno? Da, tačno je da su me izviždali na proslavi pobede, kao što su me izviždali i par dana ranije na otvaranju mosta Varadinska duga koji smo organizovali. Razlozi su bili ti što je u toj manifestaciji koja trebala da ima simboličko značenje bila uplaćena grupa provokatora koji su insistirali na sukobu sa policijom koji ja nisam dozvolio i zbog toga je došlo do širenja nesporazuma i lošeg odnosa prema celom našem pokretu. Ta grupa je identifikovana, oni su dolazili sa zastavama koje do tada nismo viđali na našim protestima i evo danas su recimo, ta ista grupa je pokušala da organizuje demonstraciju u Novom Sadu gde je došlo oko 80 ljudi protiv mog izbora na mesto predsjednika Skupštine Vojvodine. Tako da je nama poznato ko su i znamo, mislim, o čemu se radi. Tačno je i da su me izviždali, samo znate kako je. Ja u svom gradu nemam nameru da se krijem takve stvari. Ako neko misli da sam zaslužio zvižduke, molim lepo, to je u redu i ja zbog toga neću prestati da se pojavljujem, nego ko misli da sam u pravu tapše, ko ne misli da sam u pravu zviždi. Što se tiče ovoga iz 98. i 99. godine, nemam tačne podatke, međutim, prihodi koji su, recimo, u budžet Srbije išli iz Vojvodine se kreću u rangu od 41 do 42% ukupnog punjenja budžeta, a za potrebe Vojvodine, to je za potrebe Skupštine Vojvodine, je vraćeno manje od 1%. Ja bih samo jedan komentar ovde. Prihodi koje je država dobila na osnovu naplate poreza i taksi i doprinosa na području Vojvodine nemaju nikakve veze sa iznosom budžetskih sredstava koje je koristila Skupština Vojvodine, odnosno Izvršno veće Vojvodine. Jer tim prihodima postaje finansirano kompletno školstvo u Vojvodini, zdravstveni sistem, penzije i tako dalje. Jer nadležnost ima Republička vlada po tim svim pitanjima, a ne Pokrajinsko izvršno veće ili Skupština Vojvodine. Tako da to treba imati u vidu i ova teza da je Srbija na neki način otimala, da je ostatak Srbije otimao novac Vojvodini ili Beograd otimao novac Vojvodini je potpuno netačna. Otprilike je identična suma novca koja je naplaćivana u Vojvodini po osnovu poreza, doprinosa,
taksi sa onim što je država posle isplaćivala na samoj teritoriji Vojvodine kroz obavljanje raznih svojih nadležnosti. Gospodine Šašelj, Ivica Đurović vas ovako ima dva pitanja, a zamolio bih vas stvarno da pokušamo i vas i gospodina Čanka da što kraće odgovaramo da bi ljudi čuli vaše odgovore. Ovako, aprila meseca 1984. godine ste uhapšeni pod optužbom za udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Šta se to međuvremeno dogodilo da ste od žrtve postali dželat, odnosno vi danas takve optužbe upućujete svima, pa čak i ljudima sa kojima ste bili uhapšeni? To je prvo pitanje Ivice Đurovića. I drugo, kako ste to preko noći postali legalista pa se borite protiv nasilja kada znamo kako ste se obračunali sa svojim neistomišljenicima koristeći bejzbol palice, pištolje i tako dalje? Što se tiče tih korišćenja bejzbol palica, to je bilo 90. godine primenjeno protiv siledžija, koji su prvi primenili nasilju, tučama, maltretiranju mirnih građana i tako dalje. A 94. godine sam uhapšen, to je bilo prvi put na tribini Slobodnog univerziteta u toku predavanja Milovana Đilasa. Ukupno 28 tadašnjih intelektualaca se našlo u zatvoru. A onda sam suđen sam za kontrarevolucionarno ugrožavanje državnog poretka, kakva je bila formulacija u tadašnjem krivičnom zakoniku, i osuđen na 8 godina zatvora. Zapravo osuđen sam kao antikomunista, kao otvoreni antikomunista. Ja sam i danas antikomunista. Nikada se nisam zalagao da se neko sudi za verbalni delikt. Niti neistomišljenike pokušavam da progonim na taj način. I apsolutno ne stoji takva konstatacija. Gospodine Čanak, Srđan Vojvodić pita da li ste ponosni što ste Srbin sada? Ja sam uvek bio ponosan što sam Srbin, to ja ne vidim šta je sporno. Dobro, evo drugo pitanje, ona Biljana Popin pita vas da li ćete se lično zauzeti da ne bude revanšizma, ali da se obezbedi da svaki krivac za ovakvo stanje kazni to on je najveći. Pa ja sam još pre 10 dana napravio u Skupštini Vojvodine jedan skup sa preko 300 najistaknutijih direktora društvenih firmi, gde sam ih razgovarao s ljudima i rekao im da apsolutno bilo kakva sada nekakvi potresi i tako dalje nisu stvari za kojih Demokratska opozicija Srbije stoji. Šta hoću konkretno da kažem? Znate, lako je biti direktor, recimo, NIS-a. To je monopolska firma u kojoj može biti svako direktor činjenicom da je monopol u pitanju i samim tim kako vi kažete tako mora biti, jer ne postoji nikakva konkurencija. I to su stvari koje su direktno političke i tu mora da se preseče, jer to je jedna od poluga režimske vlasti Slobodana Miloševića. A s druge strane imate ovi sitni fabričica tekstilnih i šta ja znam kakvi koje su kroz sve ove blokade, ne znam, embarga i tako dalje, prolazile zahvaljujući nekakvom rukovodstvu koji ih je održavalo na površini. I taj teško stečeni kakav takav menadžersko-upravljački sloj sada razjuriti zato što nekom to ne odgovara, ja mislim da je to potpuno pogrešno. I na njih se odnosilo to o čemu sam govorio, da treba sačuvati hladnokrvnost i da vidimo da se i ta transformacije i sve što do čega mora doći dogodi na jedan civilizovan i pre svega razborit način, da vojvođanska privreda ne bude obezglavljena i uništena zato što, eto, neko je došao na odličnu ideju da smeni direktora. A dobro, jel vi opravdavate kad upadnu naoružane grupe tako u neka javna preduzeća i preuzmu vlast? Mislite kao što je Borka Vučić upala sa naoružanim u banku? Čekajte, ona je bila direktor Beogradske banke. Pa ne još predsjednik upravnog odbora, šta je bila, nije bitno. Onaj koji nju smenio upao je. Naoružana banda je upala u Narodnu banku Jugoslavije, predvodio je lično Mlađan Dinkić. Znate to? Naoružani Mlađan Dinkić. Da, sa naoružanom bandom je upao. Bestijalni Mlađan Dinkić. Čekajte, da li on imao oružje u rukama ili nije, ja ne znam, ali banda koja je s njim upala imala je oružje. Kad sam ja rekao, dobro jutro, Vojvodina, doviđenja, dođeš. Jeste li tražili Vojvodinu Republiku? Naravno, pa to je naš program. I to je vaš program? Samo izvinjam se. Je li to program celog DOS-a? Ne. Nego socijaldemokrata Vojvodine. Vaš je program, hoćete li taj program sada realizujete? Nastavimo sa pitanjem koje... Nećete. Jeste odustali od toga? Ne, samo trenutno. Jeste odustali od Vojvodine Republike? Vi ste navikli to da isleđujete ljude, šta? Da, pa navikao sam. A vidim. Pa spremam se da isleđujem vas kad vaša vlast padne.
radi se o sljedećem. Pošto smo izabrani na listi DOS-a sa jasno par ciljeva koje DOS ima. Prvo je uklanjanje s političke scene režima Slobodana Miloševića. Drugo je obezbeđivanje elementarnih demokratskih okolnosti za održavanje sljedećih izbora za godinu do godinu i po dana od danas. Znači, sve stranke koje su izabrane na tom fonu treba da se drže tih ciljeva. Liga socijaldemokrata Vojvodine ima svoj jasan program, a to je federalizacija Srbije, u čemu bi Vojvodina imala status federalne jedinice i to republike. Međutim, pošto sam ja i svi mi izabrani kao predstavnici DOS-a, mi se držimo programa DOS-a, jer ovog trenutka kada bih ja izigrao poverenje birača i rekao da, vi ste glasali da skinemo Miloševića, a ja ću sada iskoristiti to što sam na funkciji da sprovodim svoj partijski program, onda bih ja time izigrao birače i onda mi oni to ne bi oprostili. Zbog toga, tek kad se stvore uslovi za normalne, fair izbore, kada budemo izlazili sa konkretnim programima, znači svako iznese svoj program i kad građani budu mogli slobodno da se opredele između programa, ako bismo onda dobili dovoljnu količinu podrške za naš program, onda bismo imali obavezu da taj program realizujemo. Sada bi realizacija bilo kog partijskog programa, da li je to program Lige socijaldemokrata Vojvodine ili Demokratske stranke Srbije ili bilo koje druge stranke iz sastava DOS-a, bio izdaja osnovnih principa DOS-a i s druge strane izdaja ljudi koji su za DOS glasali. Dobro, kad ćete da razoružate ove kriminalne bande koje su do zuba naružane, parapolicijske organizacije, poput kapetana Dragana koji je upao u Saveznu upravu carina? Hoćete li to da razoružavate ili ćete da legalizujete? Gospodine Šešelj, ja sam predsjednik... Kako se vaša revolucija prema tome ophodi? Ja sam predsjednik Skupštine Vojvodine. Čekajte, ali ste rukovodilac DOS-a? Ja kad s vama razgovaram ko da sa Koštunicom razgovaram, ili Đinđićem, ili Batićem, ili Draganom Veselinovim. Nadam se da nije baš takav znak jednakosti. Nije takav, dobro. Iz jednostavnog razloga što smo mi različiti ljudi. Ja vam mogu govoriti u domenu moje stranke i u domenu onoga što ona pokriva i u domenu osnovnih principa DOS-a. Da li opravdavate onda ovo ponašanje? Naravno da ne opravdavam i borim se već 10 godina protiv nasilja kao metoda, zato sam i protiv vas sve ove godine. Dobro, to što ste bili protiv mene, to vam je ovako pohvalno. Nego gde ste se sad eksponirali kao protivnik upada u Saveznu upravu carina? Jer znate šta se tamo desilo? Izvesni Zabunović, koji je glavni trgovac viskijem i cigaretama, upao je sa bandom kapetana Dragana u Saveznu upravu carina i preuzeo svu dokumentaciju. Pod izgovorom da sprečava Ketesa da to uništi, a zapravo da sakrije svoje neke papire tamo. Taj je iz DOS-a. Pa je onda došao neki drugi kao DOS, je pogrešio što je poslao njega, pa je sad poslao nekog drugog sa istim namerama, koji je također poznat po nekim tako poslovima koji su sumnjive prirode vezani za akciznu robu i slično. Pošto smo pominjali oružje, Biljana Popin, koja je malo pretpostavila pitanje Čanku, vas pita da li će vam posle 23.12. ove godine pasti na pamet da izvadite pištolj? Svaki put ću izvaditi pištolj ako me rulja napadne. S namerom da odbijem napad. Da pripretim, dakle, ako nisam u stanju da se pesnicama odbranim, a što sam stariji, sve sam manje u stanju, onda da odbijem protivpravni napad. Kad god me rulja napadne, može na to da računa. Naravno, prvo sledi upozorenje, pretnja, pucanje u vazduh. Ne bi li se rulja pokolebala. Na svu sreću ovoga puta je bilo dovoljno da se puca u vazduh, da se ispali jedan metak, da rulja ustukne. Nekada rulja možda i neće da ustukne, onda će drugačije da se provede. Pitanje za gospodina Čanka, Stanislav Vodkapić. Kako se osjeća vojvođanski autonomaš koga na mesto predsjednika Skupštine Vojvodine dovede Beogradska stranka, a ne podrži ga nijedna autohtona vojvođanska stranka? Pre svega me nije dovela nikakva Beogradska stranka, nego glasovi poslanika u Skupštini Vojvodine. Samim tim ne razumem pitanje. Isti gledalac pita gospodina Šešelja da li je kriterijum po kome je Tomislav Nikolić dobio stan od saveznih organa, iako ima porodičnu kuću, isti onaj po kome je Petar Jojić dobio stambeni kredit od 1,5 miliona dinara, iako u Pančevu ima svoju kuću? Prvo, Petar Jojić ima nedovršenu kuću u Pančevu, a svi ministri Srpske radikalne stranke su dobili od stranke nalog da ne preseljavaju u Beograd, nego da ostanu da žive tamo gde žive. Tomislav Nikolić je prvi službeni stan dobio još 1992. godine od Narodne skupštine Republike Srbije.
I taj je stan koristio negde do 98. godine. A tada je vlada Srbije, prebijajući međusobna potraživanja sa nekoliko društvenih i javnih preduzeća koja su dugovala po raznom osnovu, nisu imala gotov novac, imali su stanove, došla do 2 stana na Novom Beogradu, jedan stan je dodeljen Tomislavu Nikoliću i on je vratio stan koji je prethodno koristio. Tomislav Nikolić stanuje više od 60 km od Beograda i po svim dosadašnjim pravilima koja su važila pisanim, imao je pravo na to. On ima porodičnu kuću u predgrađu Kragujevca, praktično možda na seoskom delu, ja sam bio tamo. Sve je bilo regularno. U detalje sada. Ovako, za gospodina Čanka, objasnite nam da li želite odcepljenje ili ne, pita vas Marko Janković. Ne želim odcepljenje, niti sam ikad govorio o odcepljenju, ako se mislim odcepljenje Vojvodine. Gospodina Šešelja, dakle, pravo vašem obezbeđenju da nose oružje kada nisu službena lica kojima je to dozvoljeno? Prvo, članovi mog obezbeđenja imaju uredne dozvole na nošenje oružja. Ne na posjedovanje, nego nošenje, koje im je izdao nadležni organ unutrašnjih poslova. Drugo, ja sam lično zadužio i nekoliko automatskih pištolja, pošto je vlada Srbije ostala bez policije. Oteli su nam policiju, do Sicija. Ja sam kao potpredsjednik vlade, dakle, kao nosilac visoke državne funkcije, dao nalog da im se isporuči nekoliko automatskih pištolja tipa Škorpion. I ja stojim iza toga, ja sam odgovoran. Jeste vi još potpredsjednik vlade? Ne, više nisam, ali sam tog dana bio. I znači, jednom bili, uvek ostanu Škorpioni? Ne, Škorpioni se vrate onome od koga su dobijeni. Od koga su dobijeni? A to neću da vam kažem. To vi sad malo istražujte po papirima. Dobro. U istrazi će se sve to lepo pokazati. Gospodine Čanka, da li je istina da je Goran Matić bio član vaše stranke? Misli se na, pretpostavljam, ministra informisanja. Ako jeste, kako ocenjujete njegove aktivnosti tada i do pre 2-3 nedelje? Maja iz Novog Bečeja. Pa zaista, mislim, istina je da je Goran Matić bio član naše stranke. Posle smo saznali da je bio član i još nekih drugih stranaka. Kad se pojavio u julu kao aktivista, mi smo se zaprepastili, ne verujući svojim očima. Međutim, kad je posle... A još ga niste izbacili? Jesmo. Odmah smo ga izbacili kada je to počeo da radi i to javno i sve je bilo sa objavljivanjem naše pristupnice potpisane od njegove strane u štampi, tako da je to... Mislim, znate kako, ima ljudi koji zaista su spremni da sve da urade za vlast, a ta organizacija u kojoj je on završio, nadam se svoju političku karijeru, ja bih imao jedno dopunsko pitanje za vas, gospodine Čanak. Je upravo ta organizacija koja okuplja takve ljude. Kako objašnjavate ovu činjenicu da sad ogroman broj članova JUL-a prelazi u DOS? Prava poplava, bujica. Pa, to je sasvim normalno. Ja čak imam više primjera da JUL-ovce smenjuju na čelu nekih firmi i dovode drugog JUL-ovca na njihovo mesto sad ispred DOS-a. Te načelne imam ideje, to nemojte na meni probati jer ja u to ne verujem. Interesuju me tačno imena ako hoćete da razgovaramo o tome. Međutim, istina je ovo što ste rekli... Evo, na primjer, u Elektroprivredi Srbije smenili su, najurili su Dragana Kostića, JUL-ovca, direktora koji je po mom mišljenju obavljao dobro taj posao i doveli drugog JUL-ovca na njegovo mesto. Kako zove? Nekog Krstu Vukovića. Ne poznajem ljudi. Ali znam nešto drugo. Tačno je da sad veliki broj ljudi iz JUL-a veliki broj ljudi iz JUL-a pokušava da uđe u DOS. To je tačno. Ne pokušava, nego uspeva. Ne, pokušava da uđe u DOS. Bitna razlika. Zbog toga što pokušavaju da se naglom kupovinom ovih... Daću vam nešto što će vas ovako razveseliti. Čak sam obavešten da postoji... Ja kad vas vidim, ja sam veseo, gospodine Čanak. Ne sumnjam. Postoji čak razvijena, sada čuo sam, i trgovina članskim kartama pojedinih ovih partija DOS-a, gde je članska karta sa datumom od pre 5. oktobra, pa sad što je... A koje su najviše na ceni? To ćete morati malo da istražite, znam da ste zainteresovani. Radi se dakle o tome da te članske karte su sad jako na cenu, kreće se cena od 50 do 500 nemačkih maraka, da bi se sad pokazivala. To je fascinantna ta nemogućnost, naročito JUL-a, da odmakne od komunističkog načina razmišljanja, dokazivanja podobnosti članskom kartom. I sad kupuju te članske karte i pokušavaju da se time dokažu. To naravno neće moći. Ja mislim da vas JUL prepoznaje kao sebi najsrodniju stranku. Pa evo zašto.
Ja mogu samo da Čekajte, ovo je veoma važno. Pa idemo dalje, vidite da ne zapostavljamo gledalci. Ja mislim da će ovo gospodina Čanka sada da se Pitaćete ga sigurno, nego kad govorite o Julu, samo da mu ovo sad pitao se jedan gledalac o prijateljstvu sa Bojićem, kaže zajedno ste donosili lepe zakone. Zakone informisanja. Zakone donosi Narodna skupština, a ne Bojić i ja. Što se Milovana Bojića tiče, ja smatram da je on sposoban čovek, da je častan čovek i da je srpski patriota. Nekad se u nekim stvarima slažem, nekad se ne slažem, ali mislim da po pitanju poštenja i patriotizma Milovan Bojić daleko, daleko odskače u odnosu na stranku kojoj je pripadao. Ja sam mu to otvoreno rekao u lice. Dakle, jedan dobar čovek u lošoj stranci. Ja sam to njemu govorio i vreme dok je trajala ta koalicijna vlada na republičkom nivou. Što se tiče Jula i DOS-a, vidite, Jul je stranka koja je formirana u nedzima vlasti. I ona ne može da opstane u nedzima jedne opozicijone stranke, kakva je sad u osnovi socijalistička partija ili kakva će u najmanju ruku da bude možda posle decembarskih izbora. A već je u mnogim stvarima. Oni sad glume da su ponovo u vladi Srbije. U ovoj vladi su oni samo dekor da vaša revolucija dobije legitimaciju. I ništa više. I zato Jul odmah prelazi u tuđa nedra. Nedra nove vladajuće stranke, odnosno koalicije stranaka kakav je DOS. Drugo, možda kao i pantličara, iz jednog tela u drugo telo. Pa da, izađe iz jednog tela na analni otvor, a u drugo telo ulazi na usta. Sad vam je kao DOS izašao na analni otvor socijalističke partije, odnosno Jul izašao na analni otvor socijalističke partije, a ulazi na usta Jula. To u DOS-u niko neće progutati. Kako na usta DOS-a ulazi, dobro. Da još ovo razmotrimo oko Jula. Ajde, još brže malo, molim vas. Sve su to ljudi bivšeg establishmenta, kao i glavni DOS-ovci. Koji glavni DOS-ovci su ljudi bivšeg establishmenta? Pa i vi ste, gospodine Čanak, iz onog ranijeg autonomaškog establishmenta, je li tako? Gospode, dobri boj. Šta ispričate? Jel niste? Ja nikad u životu nisam bio član komunističke partije. Jer sam ja bio uveren da je ta politika nešto za lopove i ono leba bez motike i tako da. Posle sam vas upoznao pa sam se utvrdio u tom mišljenju i tako. Gospodine Čanak, pa jeste, ali nema veze s tim. Nemojte, kad sad mene nazivate lopovom, pa nemojte. Jesam li to uradio? Pa još ste. Ne. To opet vaša podsvest radi, gospodin Šešić. Moja podsvest radi. Šta vam je tamo Nebojša Čović? Mi smo demonstrirali u Beogradu protiv njega kao predsjednika Skupštine Beograda, je li tako? Tako. Svojevremeno. I vi ste ga napadali. Zatim, šta vam je tamo Vuk Obradović? Šta vam je tamo Momčilo Perišić? Vuk Obradović je postao general kao šef kabineta Veljka Kadijevića. Može li s većeg ponižavajućeg položaja da se to postane? Šta je moglo biti više ponižavajuće u ondašnjoj JNA nego biti šef kabineta Veljka Kadijevića? Momčilo Perišić bio načelnik generalštaba. Dakle, sve su to ljudi bivšeg establishmenta i izvanrednim komunističkim pedigreom. I oni su i po tome najsrodniji Jul. I sasvim je to prirodno da se Jul tako masovno prebacuje u vaše redove. Kao što je sasvim prirodno i da taj DOS ne može dugo opstati. Vi ste u DOS-u kao žuti mravi. Vi kad ne budete imali nikog drugog da kinjite na srpskoj političkoj sceni, kad vaša revolucija ukloni svoje spoljašnje protivnike, počet ćete kao svi revolucionari ili kao žuti mravi međusobno da se koljete. To je sudbina DOS-a. Sad, ovdje bi jedno ključno pitanje postavio. Vama je naravno poznato da su Amerikanci finansirali ovaj puč. I to oni u svojim službenim izveštajima iznose. 77 miliona dolara iz budžeta američke vlade. Je li tako? To vam je poznato. Nisu vam prijavili? Ne. Pa treba malo da protresete to u okviru rukovodstva DOS-a. Kome su stigle te pare? Neki su dobili izgleda gomilu, a ne da nisu delili na ravnomerne delove, nego su neke i ostavili bez svoga dela. Zatim tu je učestvovala Evropska unija sa desetinama miliona dolara. Tu su učestvovale razne nevladine, neprofitne organizacije poput Sorosa i tako dalje. Sad, tačno se zna koliko je novca stiglo.
Postoje sad i neki izveštaj kako je novac korišten. Kako ćete to vi da rešite pitanje u rukovodstvu DOS-a? Kad saznate da su neki dobili na ruke gomilu novca, kad saznate zašto je novac korišten, a isto tako kad se zna da neki nisu učestvovali u toj podeli. Ja za jednog čovjeka znam pouzdano da nije učestvovao u podeli novca. Iako je dozvolio da bude upotrebljen ili zloupotrebljen kao predsjednički kandidat DOS-a, jer je procenio da on ima najviše šansi. To je Koštunica. Za njega znam da je lično ostao čist što se tiče tog američkog novca. I na kraju, da li je časno pobediti na izborima uz pomoć NATO pakta i Amerikanaca? Ja znam kakva je bila narodna muka i nevolja. Ovaj narod je strašno propatio, ljudi su došli na ivicu očajanja, u tom očajanju oni su glasali za bilo koga. Da je neko krdo slonova kandidovao na ovim izborima kao antitezu. Molim? Što nisu glasali za vas, pošto išli samo pa zato što nas je narod ovoga puta kaznio zbog koalicije sa levičarskim strankama, zbog ulaska u vladu Srbije. I to je teška kazna i mi smo to i ocenili kao narodnu kaznu na ovim izborima. Ali uprkos toj kazni mi se ne kajemo što smo ušli u vladu jer smo pokušali sve što je bilo u našoj moći. Mi vodimo računa i o sudu istorije. Jednog dana, za 50 godina, ljudi će trezveno, u mirnoj atmosferi, u naučničkim kabinetima razmatrati sve ovo što smo mi živeli i kroz što smo prošli, poteze svakog od nas i hladne, bistre glave izvlačiti zaključke, bez revolucionarnih strasti i bez međupartijskih prepucavanja. Ljudima će biti bitno samo da se sazna istina, a neće navijački tome da pristupaju. Kao kad mi ulazimo u analizu prilika u Jugoslaviji pred Drugi svjetski rat i u međusobnim stranačkim prepucavanjima onoga vremena. Na kraju krajeva ništa se ne može sakriti. Znate, počeće da cure sad informacije, pisaće američki mediji, ko je kakvu ulogu odigrao, koji je policijski general bio vrbovan, na koji način, kojim metodama. Čekajte, zašto se bojite pominjanja policijskih generala ako se ja ne bojim? Što se vi bojite? Pa ovo je strašno slatko. Vi sad ispadoste ko Kertes. Ako se ja ne bojim, što se vi bojite? Pa ja se ne bojim ničega. Gde to Kertes ispao tako? Pa znate kad je on kazao, ako se ja kao Mađar ne bojim Srba, onda što se vi Srbi bojite? Tako i vi. Ako se ja kao policajac ne bojim policijskih generala, što se onda vi bojite? A zašto bi se Mađari bojali Srba? Su Mađari nekad bili ugroženi od Srba u ovoj zemlji? Nisu, pa nije stvar u tome. A nikad. Osim od vas, ali vidite Srbi. Nešto, vidite, interesantno je nešto što se desilo u Beloj crkvi. Pojavila se grupa Čeha Beloj crkvi koja ugrožava srpske izbjeglice u kolektivnom smještaju. Što je za mene bilo nepojmljivo, fantastično, ali pojavila se. Neki zao duh je izašao iz boce. Ja znam, evo Srbi su pokazali svoju tolerantnost na nacionalnom planu na ovim izborima, svoju tolerantnost prema nacionalnim manjinama i po tome što su od 110 poslanika Vojvođanske skupštine izabrali 67 pripadnika raznih drugih nacionalnosti, je li tako? To pokazuje koliko su Srbi tolerantni. Je li to istina? Ne znam da li je tako zbog toga što ne znam da li je tako zbog toga što mi ne pada na pamet da prebrojavam ljude po nacionalnoj pripadnosti. Pa slušajte, tamo kad se uzimaju, kad se popunjavaju ti formulari i u samoj skupštini Vojvodine, i to ljudi upisuju. To se zna, nemojte. Ne mora da se upiše. Ali se upisivalo. Ali se upisivalo. Ja samo hvalim srpsku tolerantnost po tom osnovu. Dragan Kuzmanović kaže pustite političare da pričaju, ali umjesto njih malo više snimajte one dve lepe devojčice što sede za kompjuterima, mnogo su slatki. Pitanje za njih jesu li udate, ali to možete kasnije da odgovorite. Se zahvalim još jednom Komtridu što je omogućio ovu vezu preko interneta sa celom zemljom i svetom. Pitanje za obojicu, kada ćete ići na Kosovo? Vi, gospodine Čanak, prvi. Nije uopšte pitanje kada ću, nego moram da imam razlog da odem na Kosovo. Iz jednostavno razloga što to a priorno idenje na Kosovo, da bi se bilo na Kosovu, ja ne vidim kao... Dodatno je pitanje posljednje da li smeta da idete na Kosovo jedan i drugi. Ja sam u svakodnevnom kontaktu, recimo, sa gospodinom Trajkovićem, Momom Trajkovićem, i sarađujemo vrlo tesno već duže vreme. Ja nemam nikakav problem da odem na Kosovo. Ja sam još 1998. godine, to se gospodin Šešelj dobro seća, u martu mesecu posle masakra u Drenici išao na Kosovo i razgovarao tamo ne samo sa gospodinem Trajkovićem, nego i sa predstavnicima
medija i albanskih organizacija i tako dalje. O kakvom je masakru reč u Zenici? O 42 ubijenih ljudi, gospodin Šešelj. Ko ih je ubio? U svakom slučaju, ja sam već tada išao tamo i ići ću svaki put kad se za tim pokaže potreba. Ja tamo nemam razloga da ne mogu da odem ili šta ja znam. Evo vidite, ovo je vrlo interesantno. Samo recite da li vi planirate da... Ići ću na Kosovo i Metohiju kad to bude oslobođena teritorija. Nadam se da će to biti u skorije vreme, za godinu, 2 ili 10 ili 15, ne mogu sada procenim. Ali ovo mi je vrlo interesantno. Govori gospodin Čanak o masakru u Zenici. Prvo, tamo nije bilo nikakvog masakra. Naša policijska jedinica, specijalna, pobila je grupu bandita koji su se zabarikadirali u kuće, koji su imali razne vrste oružja, čak i ono koje nije isključivo pešadijsko, i nisu hteli da se predaju i policija ih je likvidirala. Čak su neke civile ti banditi koristili kao živi štit. I sad gospodin Čanak govori o masakru. To nije bilo nikakvog masakra. Ali ako je bilo masakra, onda, gospodine Čanak, vi ćete morati da ukapsite nekog od ovih generala koji su sada služili CIA, a koji su odgovorni za masakr. Ili za Račak, ili za Zenicu i tako dalje. Ja mislim da nisu odgovorni ni za šta. Međutim, kako ćete sad te dve stvari spojiti? Ugodno i korisno. A i da princip sačuvate. Nema ovdje ničeg ugodnog, gospodin Šešelj. Slušajte, ugodno je što ste na vlasti, gospodine Čanak, i ja vidim kako ste procvetali posle toga. I ja razumem tu vašu poziciju. I razumem da vam je ugodno. I meni bi bilo ugodno da smo pobedili na ovim izborima. Jer ja volim vlast. Svi mi koji se bavimo politikom volimo vlast i želimo vlast. Međutim, nikad nisam dolazio u moralne dileme. Uvek sam moralno čistu poziciju imao. Možda je mogla biti politički problematična, više ili manje stabilna, ali je moralno uvek bila besprekorno čista. Sve ovo što se dešavalo na Kosovu i Metohiji je s polja indukovano i šiptarska teroristička pobuna. A naša policija i naša vojska su samo obavljale svoj posao. Vi govorite o masakru u Račku, a ja znam... Ne, o masakru u Drenici. U Drenici. Samo o tom. Dobro, masakru u Drenici kažete. A ja znam da je pouzdano jedan od tih policijskih generala koji su komandovali operacijom u Drenici, sada vrbovan od strane CIA. I taj je oteo policiju iz ruku republičke vlade. Kako ćete sad to da razrešite? Imate jedan veliki konflikt, i politički, i moralni, i pravni. A kako znate da ga je vrbovala CIA? Znam. Imam informacije da su dva policijska generala pre 5. oktobra putovala za Budimpeštu. Imam informacije i preko koga je sve to išlo. I to ću reći na suđenju, zato požurite što pre mi organizujte suđenje, gospodine Čanak. Vidite da sam nestrpljiv. Da bujica informacija izađe iz mojih usta na tom suđenju. Ostalo nam je još par minuta da završimo ovu emisiju. CIA u Budimpešti od Srba u vreme ovog puča od 5. oktobra. Znam ko je satelitsku vezu sa centrom CIA u Budimpešti održavao. Sve znam, gospodine Čanak. Ako me ne likvidiraju ove naoružane bande koje vršaju po Srbiji, parapolicijske, koje sada provode dalje revoluciju. Ispričat ćete se. Ili ako me ne likvidiraju ti vaši sada vrbovani policijski generali, na suđenju koji mi organizujete sve ću ispričati. Sarađivaću sa istragom. Što sad ne ispričate? Sudite mi što pre. Što sad ne ispričate? Pa, imate li vremena? Mogu ja da pričam, ali ta priča je duga. Ne može kratko, trebalo bi još 1 sat. Ako hoćete da produžite emisiju, pa da pričam. Nećemo, već smo već približno. Onda zakažete novu emisiju. Gospodine Čanak, šta imate ovako da kažete na kraju ove emisije? Zaista je zadovoljstvo slušati gospodina Šešelja kako uspeva da iskrivi istinu. I da čovjek ne može da pogleda kroz prozor i vidi šta je stvarno... Nema ovdje prozora, gospodine Čanak, vidite da smo u nekoj... Znam, ali sva sreća kod građana ima prozora, pa otvore prozor, pogledaju na ulicu, pa im je jasno da sve što pričate i vaša opsednutost zavrbovanim političkim generalima jasno govore o tome da je to jedan kraj manipulacije. Izgubili ste u Zemunu, izgubili ste u Novom Sadu, izgubili ste u Skupštini Vojvodine, izgubili ste na mnogo mesta, gospodin Šešelj. Mislim da polako idete u istoriju, ali ste još uvijek jako opasni. Na sudu istorije dobijam, gospodine Čanak, to je najvažnije. Istorija nikome neće ostati dužna.
To je tačno. Izgubili smo na mnogim sad varijantama izbornih odmeravanja, ali na sudu istorije ću da dobijem. Posle sve ove tragedije koju dosovska vlast predstavlja za Srbiju i za srpske nacionalne interese, to će se pokazati. To nije nešto što me veseli. To nije nešto što mi vraća spokoj. Jer meni ništa neće značiti što će se posle godinu, 2, 5 ili 10 pričati da sam bio u pravu, da sam bio potpuno u pravu, da sam prognozirao sve šta će se desiti sa Srbijom. To mi nikakva uteka neće biti. Dolaze još teža vremena za Srbiju. Ja se slažem s vama u jednoj stvari, da je Socijalistička partija Srbije bila veoma loša. Da je jul bio još mnogo gori. Ali ima nešto što će građani Srbije tek upoznati. Da je DOS najgori. To je ono. Jer što se tiče nas srpskih radikala, mi smo vrlo lako mogli omogućiti još 1997. da dođe do ovoga do čega je došlo 5. oktobra. Ili 1998. ili 1999. Ali svest da je to do čega bi došlo još gore od socijalista i jula, sprečila nas je u povlačenju radikalnih poteza. Sad nam je samo savest čista, što niko ne može da kaže da smo mi krivi što je došlo do 5. srpske oktobarske revolucije. Nismo mi radikali krivi. Krive su sad samo levičarske stranke. To je ono što je naša slaba uteha u ovom vremenu bezakonja i beznađa. Hvala vam, gospodine Šešelj. Hvala, gospodine Čanak, ali ipak bih voleo da i naše dve gošće večeras se oglase, koje su pažljivo nam pomagale oko ovih pitanja. Bilo je doduše teško postaviti ih večeras, ali ili imate vas dve neko pitanje za naše goste? Ja imam za gospodina Šešelja. Mene interesuje, pošto sam student, da li će biti uskoro ukinut zakon o univerzitetu? Što se tiče Srpske radikalne stranke, mi smatramo da zakon o univerzitetu ne treba da se ukida. A pošto ste vi student, ja bih vas pitao, a šta je to loše u zakonu o univerzitetu koji je sada na snazi? Pa ja smatram da fakultet treba da bude samostalan, znači da profesori samostalno donose odluke o tome ko će biti dekan fakulteta, znači da uopšte da ne bude nezavisan od politike, tako da... Ali ne može da bude nezavisan jer se fakultet finansira iz budžeta. Ja bi se u jednoj varijanti s vama složio da privatizujemo fakultet, da profesori postanu akcionari i asistenti, možda i studenti. Pa onda sami plivajte. Ali ako država neku ustanovu finansira, onda mora njome i da upravlja u krajnjoj instanci. U tome je suština. Na zapadu, u Americi, na primjer, postoje privatni univerziteti, postoje državni univerziteti. Na državnim univerzitetima država postavlja upravu. A na privatnim univerzitetima vlasnik, privatnik. E sad, postoje i razna stručna tela gde dolazi do samoorganizovanja. To postoji i kod nas. Naš zakon garantuje slobodu naučnog stvaralaštva. U to se država ne meša. Slobodu kompletnog nastavnog procesa. Mi se ne mešamo profesorima u to kako će držati predavanja, kako ispite. Niti se mešamo u to kakve će knjige pisati. Kako će izgledati njihova naučna dela. Ali kad je reč o finansijama, onda moramo da se mešamo, jer su to državne pare. To su pare iz budžeta. I država tim parama treba da upravlja. Zato je taj zakon dobar. I u Kraljevini Jugoslaviji ministar je u ime kralja postavljao profesore u univerzitetu. A sada je to nadležnost dekana, samo što se za zvanje redovnog profesora, što je najviše zvanje, traži i saglasnost ministra i ništa više. Hvala vam na ovom odgovoru. Imate još nešto da dodate? To je sve lepo, samo još kad bi bilo moguće napraviti privatni univerzitet. Čak bi se možda i složio, nek država upravlja državni. A što nije moguće? Ima BK univerzitet koji je privatni. Čiji je to univerzitet? On je privatni. Isto kao što imamo 1.000.000 televizijskih stanica koje su privatne pa su sve puštale isti program i reemitovale RTS u mračna vremena. Dakle, slušajte, sad sve stanice imaju isti program, a nikad to nije bilo ranije, gospodine Čanak. U ovih 10 godina nije se desilo da bukvalno sve stanice i sve novine imaju isti program, isti sadržaj. Znate, ja sam ranije kupovao i Politiku, i Novosti, i Crvenu borbu, i Ekspres, i Danas, i Glas javnosti, i Blic.
jer sam u svakim nešto drugo morao da pročitam. A sad uopšte nema razloga da kupujem 7 dnevnih novina, jer je u svakim je sve isto. Sad je nastupilo pravo jednoumlje. Ja se slažem da su ranije svi državni mediji bili katastrofalno loši. Ali ovo je sad mnogo lošije. Pogledajte sad program RTS-a, Studija B, Politike. Pa, znate šta, Treći kanal nije imao informativni program, više imao zabavni program i ne mogu da govorim o tome. Vrlo su retke bile informativne emisije. Sad ste vi krenuli sa ovom serijom, a od 92. godine toga nije bilo. Nije nas ni bilo zbog toga. Pa režim je... Da završimo onda s tom pričom. Režim je hteo, tu su socijalisti i julovci imali presudnu ulogu, baš što se tiče medija. Režim je hteo da ovaj kanal bude sterilan u političkom smislu. Da bude idiotski, jer stari Grci su idiotima nazivali ljude koji se ne bave politikom. Koji nisu znali da se bave politikom. To je znači izvorno značenje termina idiot. Zato smo tu da probamo nešto da promenimo. Sad, da li ćete promeniti na bolje ili na lošije, ostaje tek da se vidi. Što se tiče prvog kanala državne televizije, stvari su otišle na lošije. Evo danas Crkvenjakov, taj novi urednik, izašao na Dnevnik i pokazuje uredbe iz službenog glasnika. Evo, to mu je dokaz da je Šešelj kriv za poskupljenja. A poskupljenja krenula stampedom 6. oktobra, a mi uredbe doneli 18. oktobra. Antimonopolska 11. oktobra. Gospodine Šešelj, evo 11:05, zakažite gospodine Crkvenjakovu duel na Palmi ili negdje drugde, nebitno, da ne bi sad raspravili s čovekom koji nije ovde. Hvala vama, hvala gospodinu Čanku. Slušajte, sve vreme smo govorili o ljudima koji nisu ovde, šta to znači? Dobro, ali slušaj sada, ne branim čoveka, nego samo kažem, zakažite mu duel ili razgovore posle ove emisije, smo mi ovu našu završili. Samo iz tih razloga. Zahvaljujemo se našim gostima, zahvaljujemo se gledalcima, čim smo samo delu pitanja uspeli da odgovorimo. Zahvaljujemo se našim gošćama koji su nam pomogli oko prikupljanja pitanja i naravno Komtridu koji je za večerašnju emisiju omogućio internet vezu. Dragi gledalci, hvala vam, vidimo se u sledeći ponedeljak.